Ofia na yenyina nim se yetra se ya ne ya jensem no evangelist the go after day okodi Easter waba ne ho efefe nyasem ketwa baba na what to say Bibi are fine. Oh, fantastic. Okay, Easter convention meeting nyina. Oh, everything was there superb. Was classic, perfect, okay. Exclusive. I say exclusive. O kasa na mente. Man so man say what team. Yeah, it was perfect. Nice. Okay. Exclusive. Exactly. Exclusive as you say. I just say F. Okay. Exclusive yeah F. Yes, exclusive. Yeah, that's it pray. Ohemaa young kwai. Why are you crying? So yeah, there are there say nyina yetimi eda sote ase sabe Nyankopon abewu amaye ne wo sorry to me no enne ma yetimi ekeka ye ho nante ye gina asasem we so de tu amana man nyina fo se Yesu wo sorry to me no enye bibia ekasa bia ye de gi ani nko asa wote ho se me no ma brother didie no sua bibi firi mu se obewuje me no mienu ni moja na to me no mienu efri owo how amane yare enti Yesu yensua hu se sa nwoma nyame de ye Emma se ni payent me nya de ne nso so ye betimi de atoto ho ne ya hwese ya namo na ye betutu no Yesu betimi so ye betimi de ache ye nuanom bone bi ache wo mo ana se bibisa ye nhwa ne yensua Kristo san se ye se ye pese ye te se ono de a e wo se yesua nwoma pa efri ni wo sori etumi mu na ya nkọ ye chi ansa nkọ ye bone bi ye no do ye ho na nkeka ye ho mbom se de ye betimi atu anamo okay ye do ye ho na ya ka ye ho abom dia na nkomo e wo ha Elunti mamentie minu nyina na etiefo aso ne wani FM me na fe yemmo enkomo no opanyini awie hu na anam den na do bae pacho no munya so yeah aso won say ye mike ne de aba oni nti ukwa ha ntoma no enye na bra wanim kakra bi mame ifiri dachi Ona mimi gusia funi na ifiri. Jio. Na. Mfie bi achu na wofa. Kwanda pa. Achu dachi ne achu. Emi. Dachi pramsi dachi. Ona ifiri. Ana wofa. Ena no wo amani ensa. Emema mi ensa. Okay. O kasa na akura wo fom na Mike no nso so enti ntoma no ye ne se de na efra wo no aha aja he okay besra bra behwe emano Eric behwe emano na fe ye nko fi se enkomo na sase no a wo se ofrija ache na onim se ye wo feedbacks bebre na no na ye di nkomo efa ye Suzana echa ya bema bi aya ne basa na eja wone na wo no waja nkoda no agu ne so na oba ye eda ne climax ye Ghana man fe no ye ba modern by kind courtesy women's wave empowerment dom no deep freezer ene waba chese wodi ne fridge no esi odi agumu echima okọ videos ni nyina wa ha brepem no ye bebo ama wonso wanya bi ahye nti ye kan se ye na ye ka kire se wo yoba no matter what has happened kentere wo ne pa bibi ye ne kọ wanim fi se de aka wanim no doso eno nti Suzana echa ne de no eno no mark ne ba bia bobo bia afa bone enkontem na ebreni afa kura nafe yenhye yadwumade no ase ntentente opanyi hyase kasa yenkwa sipacho ifri jase amotin jase yo I know ofanya okay jase pram so ase na kai yo na me ye friend opanyi kwabna ankama okay say ya na okasa ho yo kafra yenkwa na aso oni say somewhere 92 na ye wofa de kwamda pa oni aba ko ya mensa de to so di ya dakwa etipa maame no ye nana no wo ama miensa mema miensa ansana omubo bran obi afa obaba ko di nechi etimo fa kwa pa no fa afieduku aye maame ene odin ko do afuo dunko ne dupidi asma krum asma camp no look do afuano
eti okoye no ane ya ala kwan so fa e chama o so no ko hia pai enkuro na abobodi ni nyina menim ho kyerɛ sɛ de airport yankasa na asi e ba ni sɛ ye wo fa no wuye no na ye nua panyin ho okay e fa kwa me amoatin sisi a obubu sɛbe yo stroke kan o da pamsa ntimi nsɔre ɛna ono na odi na kyira de gya no nantis no odi gya menua no panyin kyira de ye de ade afuo no aka ho asɛm no wokofo na ye be sɛn polu sɛn sasa na mususu no afuo na kasa de ɛso pa ti munim ano mere minim ano kasi minim ano na bɔle fuo de ɛso wodi wani ibu a eka dodo sɛn eka de be 25 na 30 db because na ile 9 25 acres cocoa fuo wow so ko wache na ne yere nom so ye 9 ndi papa no ebe wuo no oja oba obia bi okay o chiche si flower ne ade eche ma wo mu aso kan so wo si chase na me kenen 1968 that time so yire bre no and I'm off akoye afu nti 92 yim onko mana bede dame medaja o ene owuye ti owuye na odine che dija kwa me amotimi no wo fasin okay nti ede odija no wan kan kire ye nkora ne bia se e bia ma ye nsamanse anase bibia tesa nti omu ana ombeka se papa ne ye nsamanse na odi kwa motin indi diade aja enso ni se kan samanse de ye ne ko kan se de won tia se no be petition obi a me petition e film retin na me bra no wa kra na so kwa me ne ko hwefuo no ne nkran adwuma na wo ye emo itapade na wo fade ja wo na wa ankasa wo so gba na de woni ko hwe a me mafu mo o bra wo free mo no ko ho me ko tana ho kra pen okay minim hopa yo edi oba ya na obetra fuo no ho ena chire no ye se wo osabe kumase abaye ne nwa bi ende mi de mi ma de ko de obaye sabe nya na we na me so me wodun ko na ye focus ye say ye wo agam 24 to 30 years 30 acres and ye de ni wo ho de na so sa wo si wo nua panyin no no enti mu nyina na ese nka mo boa na mo ye ana wanya de oye bia na so fo ne ekiri won ye de adidi ama no enti obi a protest no ene ono ana tie afuo no ho okay nti o yare ye oba kuma sanche na yare ye bo no nti ye busan se wakohwe o se o me de afuo na ja me wofa ne baby e fe kwa njamara aye mini aketu ya wotimi nchen uni aketu ade hia oi okay uni apedi ade fo na se afedi ode afuo na ja ode aja oni wofa ba so won hwefuo no ma no timre bia e busan se skaba o se an skaba so on kan chire obia enti de na asi ankasa enti de asi ne se na nsen ye o yare ye no ena kasakasa bisi o mi ontem se odi afuo no so odi bi ma ne bo no so wompene we nim so wompene so wompe dia papa wuye no se adu sabre dia o se sanity dia so odi afuo man ba dia che sa so wompe odi afuo no wafa afuo no waje finisem asem no so o di nkan o be ba no em se oni mpanyifo bi tena se kan e wo kromo asma camp ho nti asem no ba no ipeja ni sika mu de ne ko camp ho ema ohun so bi dia dance bisa akole se be manku bi akwada de he eni aketu yi bisa ne se o papa me pese mi mu de asi ankasa pese o cream se ade afuo no wafa afuo no papa ye wo de no wafa ba oni mu kokko yi wasem minua nye kwa me no wokum me ka papa yi wo de minua me chiri me oni kokko no wasem ma me nkwa ni nche no nso mfu aso aja de na asie de asie ne se yenua panyin se de me nsan komachi
me twafa enua panyin no a ye ofa no wi a odi akire man no tamo ode ofa eye will na me fan say ye kokenkan wie no me am ni menua no ekọ ho no edwuma onkran no yense me nkọhwe na chima no ntim ne no koi ne ekọ no na fu na ba bi ewu efo na 24 to 30 acres ebebo fisa o twa bi ma ne yerenom ene ne mei okay na me amom de e ka dodo ande me ka se mehuna na meboa esese be penyina waye na de omfa krata ne nkyerɛw nti ye no achi na ekoye no achokaza nti no achi na ekoye no ene o me ne no ko fafu no mu nti na o de fofo bia ma me bi se onye emfa na dua no onye afu no ma no ti ekoye na me yense abra ne de se uji we yi a kama ye bi di so ne de ye we si ti no achi na ye bae no me bra no amama anko bio tem so ko hunu afu ni nti no achi no ene chese me bra no okọ honom na yare no kan no eti o twem yare no kan no na chese o ntime nko enti o yi mi nua baako me mechiri baby no we ona mo kenkan ye no ehifo din na wo so wo mo am wo sese wo mo nom ne mo prei wo mo din wo so bi me pacho we no ache me refi na de o me se we ne de me bra mo ache no na ne dinu wo me bra mo ache no ne di o ne di ade we no kra temu a ye ni anim so fa ye we enti o wu ye no ene ye wo hon ma na ye titi hu se wa ye we ye nsu nim ni pakro nti ache no ka se papa bi ye frɛ na bukari o tijache yen ye baby efie no wono ka kwan na efie twafo honom nti ye nkobusa no ene che se edudio ma that time so na man no so bukari no nso afrim nti wo ha no nkotu o fagya pade yen ye ma me ma ne ni hobi nti wo mbohunu wel no yen ye busuafo no ko efie ofo nko hu wel no o mu hu se minu apanyin na o fa ye wel ama no wo mo ka hye bre bi no ofri asuo ho anka se franka kere obe no TV repeller nti wo na ko kan ye nti edudio mu an ye se sa na te da mo ko fa wel no mra nti e ba ya hu se ye ma me ba no na edi ade ni nti no mde esi ti ko hu ya te ano na me ye se no mo me anko report if the way e ya ban sem we ye nti anu fi o se court na bi e ko na ya te ano ene ya dwendwen ho an ye se bla na ye hofo ene wa be so ye nti se ye ma police for chinwa e ade bi e be ha dwen nti sa na te dia ene ye enko high court ni emfa nko da wo ene ye de koye ti koye no mo hye da ene ye koye ho ne ye kokenkan krata ni nyina ne chese me bla no ena adi ade okay nti akire no mo ko otu eyin me sister no ne mechire mamienu mo on koye no minua ye oti ho no me eye mo fa be ene ko kire wo mo minua ne sanse me bla no yare wontimi nkonti papa ne ko kire wo mo ahie nyina se eye me papa kuma eba ne sen no ne ko kire hie me nsamo se minua no de afu na he ne nsa na mo wahi ena me ka se sabe didija eni ehuna nam yenua no nim se ska wo mu nti no me nam koye na nka me koye fu me sesi am yekuani nam te ho no okay me fu won pata wo di kan ekoye wo fi kan be se ko hwe na mo jaache ena one me koye me nua ni nyina na koye dansefo camp ho be bi ombo no se ne ba de me pesa meti ase ne se eye den na wo na wo ko hwe na fe wo po bi de agya na wo sound wo de mo obi enem ska semunti visa me nua no ko jiska kura ba me maame na me maame so no ma ni nya sai japade no me maame kura no ma no onua no me nua no afu ye kan ye nua fo no bia ni scan bi da koko be brutati ke no ye wo fa ni ja asase wo honom ya wo na edi ade me frɛ no me kura me ketwa wo mo abepre wo mo di mabro enti me kura me ye ketwa wo me ka chen se asase na da hom no fa ja ye no se bo fo wantimi anya ebia ni ye mu betimi enti wo frɛ nuafo no na yan kekan ho se pie ba akokra na yebebo asata na ma meti ase na se jalo kra na yebebo okudidi ho anu aba beda menu anse ya well dia ma no nti yan ka ho nti akire ya ska no a ya papa de bre no a ya fe de ono ehu se enkoyie no ase ka sai na no de bre no free sa kokko no ma wo bie ehunu menu anu mo bie ehunu nti ya busu afo no bi kan se ya well ma na yemfa nche na ena ma kutu a ne mma ana fie jemfu a ne mma wo mema miensa ma miensa obia ye krata de ama we ba be ma nti si ye kan sabe si ye kan ye efie japade a sabe ma ne ya na ewo mo ena me ma ni nti eno ye well de ma obia ye well de ma wo ma mema no okay is it then next year nkasa se wo ko he fu no na be me se eye minue me wo fa be se
ya wo fa ne ye world ma moaten ye nka ho nti se nyampe na sa moaten no wu a mo obi ensi ho nti e ma no ekoye asem nti nu achi ye sa ne me sister no ene machiri mabinu no a omko ho no a we nko kire nefu no koyi ye koye de koda hodi kuro no me hodi kuro no ye nse o efu ne obi anim ehofo ne ase obi anim se wa mu ne mabi wa ma ne yire no bi abusuan so de da ho no nti sa na ti anke ye mfamra ya chi ne yemeka nam se sebe kanyire wo fie no ebia na wo wiram uye bi kuro han ma yentime mfasem no mfiri wo ho no mo nko fi se bibia si a ye be sa de aba na so nti sa na ti de a omye hwe ni nsiesie asem no nti kan no be me eyense wate ni nyina trans nti trans ye se na sem no anko yi nti ho no no wo pa che e ma minua no panyin no yense opanyin na pa achew aha nti minua panyin no aya mo ate na sesi ya stroke ache no no ya oda dem no wo yense wo gi afuo no e ho nam yense bra obani yesi di jawa ne di asoawo na yewofa na ewu no wode na kirade ama wo sakola kofa sem bia ba wo na wo ko ka ho asemu nti no se wadi a wo de manyi mfiri ne nsem na bia na afi nkwa wie ya sesi afi ufuru mu aya ye baba kasa bia no aye sei nti oyene so be kan bi nti wo de nyabotre yo sasa ma na kan campo di kuro no wo ho nti de kan ni nyina wo mu nyina wo be ba ha nti omienya na oma wonte afuo no nkwa wie ti ensanka January ayi no ending no this year ya di January nyamoya se wo pemu no a wo di janu no afi de wo so wo gina de wo so wo gina na me ka bi man se me na me ka ye me ka bi man se unse sabe me yekuani ni bi ekura se na mbo ebi wo ho no ma o na hwe so ma no ebi kura no wo de afu na kwaje ska bi wo ba bi onya ska o di betua okay enti me ka kire si ya na me ka kire mbla no hodi kuro ne te ho mpanyu mpanyimfo tim chiame ne tim na me ka kire nso yesre no mesre mbra no o ma no enhwe afuo no kopim se kuko so besa okay enti esa na afi no age eno ade hye February nti February no na ye yense ono asre se osre ye ma no nye match eje se mitimu se de me kan no eche se bibi hye ho no mu a o peska no e de be kwa kotua ne ka ne eche se bibi ama eno om yense sesa na ya kan dia ene yentu nsengu so enti mebla no a wo yare ne ye ne se be me na osu tu ensan fi so na akofa sem naba e hwa nam sa so rigina nam sena nam pamo chew ye se akola ko obako baby no ko fa japade a so de be fi okofa kan so a e yo de e ho ni nyina ye ntwangu mo share no February en wo sere se enko match DNC wonu an sere se one crash no ntutu ye wo bia on betoto en na kuafo enti na de mebla no na ma no buofu kura ne se wonu hwesuni onu wafa no a no wo tiefu no ansa na wo ka se ebia afeso a feska no breme no wonu hwesuni ye so akoyi no ho inure ba mebla no na odin dinaye ya enuro ne ye de ba na nka mebla ne baba bisim bla so ansa na wo ye yi no eno no we yi mebla ni dina firi ho nti ho na ma mebla no ebufu ye se sesa na tie de a oji afuo no na mo me de na nim se ka bi wo ho nti ena mesre ma eye me wo fa be okay nti de se de nti na mo ba ha nti se sia de o se ye bla no wu a obi ani chefa wa afuo no ho na ye nti ase se wa ye we okay teno na wo pese ye bisa no na pese ebusa no sa se no ka kire wan o ka kire ya ni ada na ekoye no wo se foje we ne wo funa koye na me so me ka kire na no se me disi na acha me no so se on ka kire no se foje we la high court ene ye kokan ya de no nti ofre high court na se be bia yesu e ba bi ya no ne ba ya yasma de ba ye no okay opanya obo ne kwadu yo de se ye frɛ no kwa mi dwamra de opese obisa no to nchemu wa bisa no ma me na fe onya no kwa me pese mbusa se well na me ka no no kra na se nye no kre pato well na mo kokoye na mi ni hobi na mo na mo se makoye mo well ende pato nche de bi jasa me fanto che question na mi busa se unim hu bi wote da nim hu bi dimi se mo so ya well a we well na se pato nche yo me pese mbusa se me pese mbusa se ebra na wo fate ase no onwu ye no na menua amoachen no oyare no ana papa kuma de o papa si na mu no ni wotim ba jiska kuku iska free hono tum pajo tama o hono na obisa no kuku no wase na obisa no
why o ni sika na obisa no asem amwate ebi mi na mbuso asem ti wo ntimi musa me questions a de me mabuso no so yi ano na me say obi obeji ni sika da bi de o de yi ne de na no me mabuso question me say temo of atiase no na bramo ati etim beji kuku iska wo hono oba beji oji ni koko no na beji ni koko is sa be 15 years ni and o ka tell me say ni papa e yare eji ni nua no nyina say o metre fie na o hwe o papa ni okay masama na bese obisa no me ba tobo ne me say de enti amoba ha yi eno na bisa no na fe o mana mane say wo kan bi a wo so de say kwa de o yara na we kwa mi dwamra wa kan say efuo no Samu ati free mu ame ma ho biem ti ne de wo ba ha ti kirem sa na me bese obisa yo mate minu akwa me hello me say oh bacho tobo friend foforo me say me nua akwa me bra na be first one I just name the chamber no hello kaba ko asma ye kan ohu da be pa ni kaba ko kan ho me de ni me nua akwa me hello yes febisa asma ye kan no aha ya bei emse minim se bibia to betwa Nhyira no ye nyina ye tie pa 104.5 nyina ye tie sabe penye se me mo kwachiri kakra ye ntra me ka se betwa no so ho me ba ye ntra me ka no ai nam sem bebre o se say me si nya bebu asem ne si busa no no asem ni na ti we bisa me de o na me yi ano ye ko ye ni na de eno na me pese wo kan ye ko na da ba mi ami ni mi so bisa me asem abi na so de na me se me busa o se ofa ofatiase no minu amaten be jiska wo debi mebo nam de no ba tano to di nta me bisa na sa ate eja apanyine kwado a wo bo nyina ne se wonu nua panyine bi e frɛ na moaten mu wo fa free mu na na wo se mu wo fa free papa oni enu papa ye ne ye wo fa no no okay eti mu papa free mu no amoaten na ye di adefo ya odi koko ma no wachirem sa amoaten didi ja wo mu bebre na woni ho okay ano o yare enti wase korreso afi korreso mami a wato nkrasa sa amoaten wu amobia nsi koko ne ho e de na esi but I was bebre em say bibia bisibia nchiremu okay and say be 25 years 35 years na papa ne wuye na o so de na chira de ama sabe me bra amoaten nti yani na we kurase o be 5 years time na wo mbefuo nya asam ketwa ama bra yi ne ba ho na papa ne wuya be 1 year time no ne papa yi ba ho be too many Greek mbe gina wa nyaguru ye ne papa ya ne dua o hwe medua no mo to se ne gu fo medua no mfa se anya gwa ya ko be 1000 na se 800 asuba sata mafia menka kinu ekizu wono ne le mo je jona jabu ba to mbe papa yi aja asase wo jachi aya wo ko no wanyare no se go kwa ko pe contract di bi me na be to abe no na ka odi akusi pie be mi bi je ne su ye mfi o mu krum ho ye ne ku ne krum okay kama ye ba ho no ma ye su ye nya ka ne krum ho na papa yi ko mo ni edi ya okoye no ko yare ene wa mebi mo papa de papa no go wu ya na ka ye ngwa we kura ho e ja zo ne ordinary papa ya de yankasa ye ne na wo ba no ko no betu me ni na je ni se bi kura ni kusi fie no waje ne ja cha sa se waje da o plot da o sisi a ye se bi o di kusi fie up to now ye hu no hwe na ja de eti ebe afi bia so papa yo betra o ni na de ni na che o kari go gwa waje ni sika oni odi ade ne na ti ho amoaten dadi ade fo mo ye manti koko no te wa ama mu bia no da ka pre beto be mani presem na me kan sa be 20 good years papa e di sika afi la so no afi o be ko no ka chen se o de fu na ma koko gracha na o fi koko se koko gracha na nhwe fu ni so ma no den fu ni shem sa bra me wo na nkasa na ma no ma ye bu mu nua nyina se nua wo koko no so bu nua ni nyina gu koko no na koko e de fun koko no how many acres koko e na 85 acres
Ah, that for him no. Eti wuhwa afesu asa acres asa cocoa acres ano. Obetimi ate anya be sense wo de wani bu a. Bra, no anti. Me come asema enti wo de enfa me. Se me pese me hunu mu nsu nti na e wa ha. Ono ne kokere na de. Wo se wo no. Me papa ti ase de. Na mitimi hu se yo career nyasi. Sa me kura no. Papa ko kari ko kwa yi susa ko kari aja na dia ko bisa papa se unya se de da se afia so na watutu entade ama e bro nya tade ne mani aji mi de minim se no ukonya se na unya se na me amani fi ade o na papa na sa baz no de o so ko kari a won frɛ me eja minim jimi ho dodo anu unya ne mo unya bi yese bi a won ti gugu no oti bi te se obi ehunu dia e bi a moto be say okay jimi hu se na ko me beka se papa kwa me ko kari e menya predu minya ata ni ana minya ata mi nsa o me kan je mi wakazi bi agite gugu ata dia ni di masa wo be so mu unim na ewunya nim pa no re ko so kwa so nti wo hwa ji hu sika di bia na wo unya sai na de ma no ka che o ma me kari gugu no no ho ti ja ye fre na o be confirm bibia ho na unya sai na wo de ma no mfa se enko gugu ni na nso nsa no bitimi nya be 28 bags 28 bags ewu kwa ewu amasa maintain 15 years na masa maintain gugu ni bitimi nya 28 bags bag ba ko say is a head and table so you can say na masa last year she get 36 per bag 3600 times 28 if you be chim me some and for na for back okay now so janje kwa no chefa de be 15 to 16 back 15 to 16 bi e di gugu so ni apafo di bi bo pa ni nyoma de yi se fu se de be ye fu no ebejina mo di ama no ana na se wo ma wo nuanu mi nsiefo no ye ni say last year be 2 years na papa no e yare ye de me kan so o be ko no o be je fu no ama me na fu no wu wie na wo ko no ga ye say e se ne papa yare nti no ni nyan so o metra ho no na o ye be ma no metra ho hwe ni papa no na ko doctor ndi say je dia wo ko no e fu no o de jani ni je kwa nkura me fa so a e fu no be se jina so bia no o de jani okay nam so papa wa kamate no le ko kra che no le ko de me ko share sa na mati and o ko ye e jo ko ye no grand father be se 11 years de papa go si hobi eso afi bia mi ka bi gogo no a mi maintain mi kakra bia mi nya bia na me de na de amane no TV so phone de na me de na de amane bu grand papa gogo no go no wa frɛ mi wa frɛ kra che me yare sei ye de bia goma no se ono papa na ga gina ha ne ena se obepagina nya hwe nyankopɔ anim akam asem no kura amekan se papa ne se se bi me ntimi ka se bia mi nimu ka preda yunma do ya hwe ma de bia no pepa ne sakwa ba se ye pepa ne bebre ko je se mi ma fa de mi di crazy da eti to le bi go ntimi de me ka krambo ede nti na wo se no last year na ni nua ba bi aba ekura so obaya papa zo yare do no ba no se o bra na me ba ma ba o amantam kura na me say ah ne phone nye na wo ba wo so ma ho kura boda wunim ho kwan kura wunim so na wo ba ho no mi na wan fa phone wan frɛ me say me ho se mi ni wo ya putuburu na dubure wo ba kura ya se wan ne ba sa wo mu sister no o na ko na create problem ni na bo no kura o je ni mo okay and o ba o dam say ah adam pa chon ke be yanka ebia se bitima mana ba e na wo tu kwan na me wo wunim phone number unia wo bra stylish o ha o de mfa nemre na ye na from ya na se me ne kwan kasa se bia wo ba na me hu tutu bia wo na putubura na dubra wa be pm so sa wo se han na papa ne yare no wo nkran wanye obi obehwe no na iska sem nti nka wo ba na obepe sika 25 million nipa nso obeje 25 million muntie ni yo na wo de akoma no na obehwe papa ne yade na wo hu se waye obi adu oje do no kan na prenu pe papa ne sore nti no wuje ugidie pa wo se wo de skaro kwa oba be sane yade na mse o ese nyame ne yede na se papa gwa o frem ya me ko en gwa bi su debo mi go suin papa won te sa me go hu no pa o da na instrument man tra obe se 30 minutes kwa dem se pie na waka sa de ase nyame ne yede na se na me ka se sa 25 million na wo de ko no wo de ko mani pa ko na papa no be didi o wa yide so tene chen nsa je dia na me ko kra to na me ko be se bag mi nu sika ni binya na me ngine mbom na bag mi nu akona dibi koma disini na na dia ka na dia ma no dia to aduane adi ena woti onu akoko bi ne bae ena mo da ma se na me sori ne pa ko kra ji se odiska okay to mu beje de ko ye ntani ya bre no nti ma ye o beje no so kra ji no ye frɛ papa no se na onu na ba wa o kan o
na it say everyday papa no ka say mu no me say akoye style bi papa ni nim so nua ba ni ba diska oba nko so o tre wo mo skura so wo mo so ma wo mo papa yi oba kro no wa mo friend mra ba gisika ko mande so ne bra ya le ne bra disi woni mo tre wo so ma wo mo mo nyini se bia stroke no aka na adwene ana bibisa mo nti na ono afasa akonya no so o de yesa no nti mi wo ha na papa ni sa frɛ me bi diska no ma no ko wie na papa ni sa frɛ me na me ko ho me ko ya na asema papa ni baka je ne yire wo ho na papa ni ka je me se efi na ko yi no so onzum awi nti so oba ha ma me pesika bi ama no meba mame fo no hwe microphone eja meba uko opanyini ekura ho ubra amwate na suma wo me pa twan osi oyede na monso musenya na suma me dia me papa no so se onyo na suma no e frɛ de fon so asa na case mo frɛ ma me ko jache ho mo ka nze oba ho ma me pesika bi ama no suma no sa sika no wan na di mo dance bi bisa wo si asema wo ka nyam se wa wo ba de wa mo na mande na bo na mane na yire empene mama nti no wo si mu a wo ba de wa ankra no asema wo kan se me bo a wo le te wo me pa cho wo le te wo no asa mu papa no wanya stroke na mu nyina mu didi ne ho de wa kan na me pesen ka wo hi anu wo se wo ka kire ne se wo ba no wa mo amane be din ka friend da me ba na wo tweda me sister me bla ye boy wi na me ba na wo tweda ena me am se bla enti kokoo no te mine nenka na kokoo e wudi ye o ma ye ni o ma be ya me bla na o ti wona unim ni de na the bet 25 years am na go bizan say afina go bizan say what they say ba jo say what they say na o ka say man o me ba bra no be is it the way man on na munya boche order yanko na no te nenka ena o se ai ena se ne ma ba na wo tweda yi nyame adoma me ko ba bie ma me ko ho ena me frɛ me blend se me ba ho me ka se me bibi na se de o ko man se date se na se tina life in yagro eti me ba ye no ntimi fan life ni agro bla me ba ye no ena me twa mu me ne me bla ba ko sofo o kuma se ya ena me se bla ye nko na me din ka ka che bla kwa me se ye be ba ho eti ye kwa kodura nu me ne mo mpo ye no se eh na mo ba mo mfrɛ me na me so se me din ka ka che se ye be dey ye be ba ha na me kwa me nim ha tie se ye no na drama ni bi ena kire se black kwa me on de ye store wo kuro mu won nyina Matias ye o se mu ba ye no ko gi bag me enu sika ma eno kure sika se no je ma wo 6,000 62 million ai okay so sika no mu ba ye mu de be share mo atensem me pa try de ko fa ye frɛ mine no e man de dro ne bai e de ye no mu discard man o se mu discard man no o bra no de man papa ni mo zo ampe gari ama mo ka tere ka edro de ban prenu se scan se te bu se ye 100 meba olu kwa America meba munya bote de onu gina so ase se kwadu no abawo eti twa na ese wuyi wo ho ano wo kire se mu papa mu aten o se mu bra to bra no wo se u ba ko ye na chi no no ba ko adu se onso ma wo kora ma se wasi utu ano kwan se wo ba ho ma obi amfa bibi asa ama o ko se mu ja wo was me a friend phone so na the way see na ma enu atire ko ye enu me bla mo aten no enu me sister akwasue enu me nwanti enu ye ko ye ne hodi kuro no kan yi a okay meba and you nam no ka and you antin nam no ka you nam no ka sa and you want to make can say na nyam one day ka mimi ni ho kwa ya fasi ya fasi na ka say mimi ni ho mimi ni ho na o papa o ka mimi ni ho na me papa no mimi ni ho ko wo ye kwa ji mimi ni ho wudi se de mimi ni ho mimi ni ho na o se o ka se o papa ne o papa na wo papa no wai mini papa na o fe dia se mbiem ko papa ko ji papa ko ye wo ko yo papa dia wo ade na wo ko ji papa dia meba sorry
So na ma keto e metra. Emben sabe Me ba dada me ba. Munya abotre. Jini ko ma ba jisi karo na ba kwa di. Pese ni pa no ya le no pra mo nyere se. Mo na ja pa dia na mo pre. Ja pa na mo dia. Munya abotre. na dia Wako da fu. O papa no no. O papa friends e. wo akra keto obetima be Me ba pra keto me akra keto no. na onya keto onya keto Na abotre tra. Mama me nim ofa wa ya we no oya 1992 enu owu 1992 enu owu 1992 na nti so bi na so ya we ma obi a na so odiri ni mu a na so obi ana na we no be ye ba ha we antu de show na never have any we are Christopher mo okay yate Samuel wa kele ko ho no a so mo kele ko aja fo no dum Munya abotre. So ati mo kele so Order ahanye kom oh aja kwa amena odini say jamna ne kwa amena nyina yepe I'm sure Abedru Kumasi na pa bia da adwojo ho pa dia na ye jamfu wa court wase na dan no a wo no kire say or 1 bedroom apartment 2 bedroom apartment or family rooms or suites ni nyina bi ho Mr. Urban Security dia menso obia ni ho betimi awura ho ababe wiade internet ni dem ye was spacious car park
Wofia na yenyina nim se yetra se ya ne ya gensem no evangelist the graft today okodi Easter waba ne ho efefe nyasem ketwa baba na what say baby I am fine. Oh, fantastic. Okay, Easter convention meeting nyina. Oh, everything was there superb. Was classic, perfect, okay. Exclusive. I say exclusive. Okasa na mente man so man say what team. Yeah, it was perfect. Nice. Okay. Exclusive. Exactly. Exclusive I said say. I just say okay. Exclusive yeah Yes, exclusive. Yeah, that's it pray. Ohemaa young kwai. Why are you crying? So yeah, the radiasi say nyina yetimi eda sote ase sabe nyankopon abewu amaye ni wo sorry to me no enne ma yetimi ekeka ye ho nante ye gina asase mo so de tu amanaman nyina fo se yesu wo sorry to me no enye bibia ekasa bia ye de gi ani nko asa wote wo se me no ma brother didie no sua bibi firi mu se obewuje me no mienu ni moja na to me no mienu efri owo how amane yare enti yesu yensua ho se saa nyoma nyame de ye mu se nipa ye ntimi nya de ne nso so ye betimi de atoto ho ne ya hwese ya namo na ye betutu no yesu yebetimi de ache ye nuanu mbo ne bi ache wo mo ana se bibisa ye nhwa ne yensua Kristo sanse ye se pese ye te so no de a e wo se yesua nyoma pa efri ne wo sori etumi mu na ya nkọ ye chi ansa nkọ ye boni bi ye no do ye ho na nkeka ye ho mbom se de ye betimi atu anamo okay ye do ye ho na ya ka ye ho abom dia na nkomo e wo ha enunti mamentie minu nyina na etiefo aso ne wani FM na fe yemmo enkomo no opanyini awie wo na anam den na do bae Pacho no munya so bishia yeah aso won say fija ye mike ne de aba oni nti ukwa ha ntuma no enye ne bra wanim kakra bi mame fija chi Ona no ebusi afo nyina ifiri. Jo. Na. Ofie bi atwu me wofa. Kwanda pa. Achu jachi ne achu. Emi. Ka se pram si jachi. Ona ifiri. Ana wofa no. Ena no wo ama miensa. Emema miensa. Okay. O kasa na akura wo fom na mike no nso so enti ntoma no ye ne sede na efra wo no aha eja he okay besra bra behwe emano Eric behwe emano na fe yenko fi se enkomo na sase no a wo se ofrija ache na onim se ye wo feedbacks bebre na no na ye di nkomo efa eye Susanna echa ya bema bi aya ne basa na eja wona na wo no waja nkoda no agu ne so na oba ye Daniel climax ye Ghana man fe no ye ba modern by kind courtesy women's wave empowerment dom no deep freezer ene waba chese wodi ne fridge no esi odi agumu echima awoko videos ni nyina wa ha brepem no ye bebo ama wonso wanya bi ahye nti ye kan se ya na ye ka kire se wo yo ba no matter what has happened kentre wo ne pa bibi ye ne ko wanim fi se de aka wanim no doso eno nti Susanna echa ne de no eno no mark ne baba babo bi afa boni enkontem na ebreni afa kura na fe yenhye ye dwumadi no ase ntentente opanyi hyase kasa yenkwa Pacho ifiri jachi amoti jachi yo I know of anya Lexus okay jachi pram so asem na okay ana meke yo na me ye femi opanyi kwabna ankama okay say ya na okasa ho yo kafra yenkwa na aso woni say somewhere 92 na ye wofa de kwamda pa oni aba ko ya mensa doctor so di ya dakwa etipa maame no ye nana no wo ama miensa mema miensa ansana omubo bra no obi afa obaba ko di nechi etimo fa kwa pa no fa afieduku aye maame ene odun ko do afuo odunko ne dupidi asma krum asma camp no odun ko do afuo no
eti okoye no ane yara kwan so fa e chama o so loko hia pai enkuro na abobodi ni nyina menim ho kyerɛ sɛ de airport yankasa na esi e ba ne sɛ ye wo fa no wuye no na ye ndu apanyin ho okay e fa kwa me amotin sisi a obubu sebe yo stroke kan o da pamsa a ntimi sorry ena ono na odi na kira de gya no nantis no odi gya menu ano panyin kira de ye de ade afuo no aka ho asɛm no wokofo na ye be sɛn polu sɛn sasa na mususu no afuo na kasa de eso pa ti munim ano mere minimum ano kasi minimum ano na bɔle fo ndi eso wode wani ibu a ka dodo sɛn ka de be 25 na 30 db because na yire ye 9 25 acres cocoa fuo wow so ko wache na ne yere nom so ye 9 ndi papa no ebe wuo no oja oba obia bi okay o chiche we flower ni ade e che ma wo aso e kan so we see chasem na make 1968 that time so yire bre no and I'm off no akoya fu nti 92 yim onko na bede da me da jawo ene owuye ti owuye na odina che di ja kwa me amotimi no wo fasin okay nti de odi ja no wan kan kire ye nkwara ne bia se e bia ma ye nsamanse na se bibia tesa edi omu ana ombeka se papa na ye nsamanse na odi kwa motin ndi di ade aja enso ni se kan samanse de ye ne kokan se de won tia se no be petition obi a me petition e fi mre tintin na me bra no wa kra na kwa me ne ko fefu no ne nkran adwuma na wo ye emo ejapade na wo fade ja wo na wa ankasa wo so gba na de wani ko hwe a me ni mafu mo o bra wo firi mu no ko ho me ko tana ho kra pen okay minim ho pa yo edi oba ya na obetrafuo no ho ena chire no ye se wo osabe kumase abaye ni nwa bi ende mi de mi ma de ko yo baye sabe nya na we na me so me wodun ko na ye afukasie say ye wo agyamu 24 to 30 years 30 acres de de ni wo ho de na so sa wo si wo nua panyini no no enti mu nyina na ese nka mo boa na mo ye ana wanya de oye bia na so fo de ni akiri won ye de adidi ama no enti obi a protest no ene ono ana tie afuo no okay enti o yare ye oba kuma san che na yare bo no enti ebusan se wakohwe o se o me de afuo na ja me wofa ne baby e fe kwa ndamara aye mini akitwa otimi nchen oni akitwa de hia oi okay uni apedi adefo na se afedi odefo na ja odeja oni wofa ba so on hwefu no ma no timi bia ebusan se skaba o se an skaba so on kan chire bia enti de na asi ankasa enti de asi ni se na nsen o yare ye no ena kaskasa bisi o mi onu ntem se odi afuo no so odi bi ma ne bo no so wo mpene we nim so wo mpene so wo mpede a papa wuye no se adu sabre dia o se sanity dia so odi afuo no man ba dia nche sa so wo mpe odi afuo no wafa afuo no waje finisem asem no so o di nkan wo be ba no em se oni mpanyifo bi tena se kan e wo kromo asma camp ho nti asem no ba ye no epija ni sika mu de ne ko camp ho ema o hin so bi dia dance bisa akole se be manku bi akwada de he eni akitoyi bisa no se me pese mi mu de asi ankasa pese o claim se ade afuo no wafa afuo no papa ye wo de no wafa ba
Amaya de share Ghana mama baby bia wote benka awie me ma good afternoon na chese wo de batwi mu a ye wo se kromu die na se me obi bia ha menim sa adoma bo adom so amatachere mada ya bodwim amamoje die mafru sane na se ene ye won kwade a na eya aseda nko a ene ye de ma ye nyankopon no ne aka che ne se ne oyema ye da ne da no ye ni so ebi afei na de wo TV and asa wo de radio na to high Nhyira 104.5 FM Jumedie no ya to di obra na waje so se eno ne de wan kasa wa yere wo hu na wabo baby bia wutie me bia mechiawo ma me dwade ni mechiawo mo amuti mu fie mu ena wiema ye fom yese na wafo ani age na sujafo ye di arewo na so ene day eti bia wutie me bia mechiawo papa driver ekwa so bre passenger fo nyina mechiawo pa Nyakopon won hira ye na wonye ye kese odu jusu dwom aya yija dwom anwena dwom edwane nyina headquarters ye kejetie Dubai ye mane meme mesire mama dwuma Nyakopon hira mo na wonye mo kese mame na de modi abadwai mu se mo beton no ko se no miensa bebo apem a ye be soso no na moton ama no asa midi e de Ohemaa Benewaa fam Ohemaa B e de fufura masefo wonum de ama me your child na what you say meche wade ama wo yema hyew mo don ti na dwuma de ya to apete baby a wo do Facebook a ya dem live on Facebook Nhyira 104.5 live on Facebook so and wo do YouTube nso a ya dem live nso wo YouTube Nhyira TV enche bia na yete atom nso wo Adum TV eti de wo be ya ama meni bomode a share and share ma wonu bi na omeka ye ho ne nyina ye ni dwuma de no mum fe emano enye kama awiedu sei ya metenase ama obribi a na kyerese mama no etimi ma wafutu sem kakra na ya de abo wasrim na de anante na enasem ameka cho nyina ne say life is a play that does not allow for rehearsals, so live your life well before the curtains fall. Abrabo I to say play yen shisha one dear bia ya shisha na ya shisha and ya makwan say yen shisha bin say way by ya my ye kwa wadi edi kan me hwesa wadi we be ya ma na de di agro try adwuma we hwe na nka obo brasa de opa twetwa bi wo hye na wa ye de opa 50 years ni asa reverse o de obo ye ni nyina ye rehearsals afa na bebo bra no ankasa da bi ye ni bi sa ho. Until life is a play that has no rehearsal. Rehearsal be anymore. It's the wo bono a yetete abete na ne cha no wo bra no na wo bono. Ti ye adwuma na wo ye hunu sa de wo ye no eno na wo didi ho. Bibia betimi ye say at any time. Eya wade na wanya na ate ho a wo di a wade a wo wade ano no. Inti wo bibia ye no ye free said there's no space for rehearsal. Emfa ni agro. Fanya nsawe efanya masa oba bia be hu bia be se ne pe. Aha. Die meka chonya na brabo ye ni brade enti ne se obra ne de wankase wabo titi wani so wani na form of wani to form ne bobra no that there's no second chance and na brofu maka cho say life is a play that does not allow for rehearsals, so live your life well before the curtains fall. Tatu chima mwate na ebeboa wo yie pa kakra me ka kire wo nyina eno no enkomo ofia ha ekodi branya ba ne ye koko tu koko ka se koko na mra de ai enanso ye wura koko me ye wafuo no amu ye nya mafie eguso koko na se ye hata ne atibi ne ye ne bi atwede ne ye gibi mankrofo omo ye omo de ne ye gi omo de mo enanso ye wa ha wo ba bi si me de Mimi si so no mi kuna me nya no no cha me pa o suma brede ho eje no gese o pese me bo kire wo no wa me ma na kwaba na fe yentie no me dofo I want to say baby I fine what did he would you aha fe na wo kirem cause they o say so adom na sere na ma ye chese onya ne die obedidi what area wo na nam de na do bae Pacho, the other by and said be fear be doing so I could do what she and a penny even if a penny yame. Now Ababa will be me papa fee, now upon my dear or still be. The papa be the
na said you woman komunsa wo wom dada wo nti wan ameda na wo dom ni o one against ayo nti huni awe ya ho mesi ewu nti me ni obi nti wa wo be konkon yenko nti papa ne be di dwa na se dwa maya no abetena maba wa ne nchen ho nti minister soma me se me nkoto ade ma na ohu me no frɛ me no se ho aba me se maami esi no se wo maami kwa me nana no maami so ye no to wo nana okay maami ye de owo papa ne maami no se o eno ba no de ya ti enwume no ba to maami mo so ba wale me na ne yiri mo agya no ono nko ana te ono ana ko na fomba ko nsu ba no aduane sisi ne nyema ti me mra metena ne nche no na papa de me ma no ne de obeye me ho ade na mo ko tena ne fie nti na wo mfufun kakra bi wo ho na odo ye do ba nchi didi nti wo ma na onua pani ba ko efe na jaku ode tu onua nanim se aba wa se wa besom me nti pese me dua asase ne kokoo e man onua ne te ase me bo yensan ko echi kakra wo se maame no na kanfo wo de wo mo panyini ya nyame no panyini de se pani ya nyame hwan na de wo ma no ono ara be hu me na ohu me na ode beto me maame ne papa anim sa bre na wo fie be se sa bre na mo be 30 ko 40 30 a wo ko 40 ade na duru ho no sa bre na mo be misra o kienko na wo be 30 ko 40 eno panyini no nso sa bre no wo fie be se eno de ma musa man check na wa wo hwe ne natifia na wo ne no boti pe pa cho de bi nti hwe a ma ne bi oka na reho same so ono nkwa na te no ekonsuo benu na aduane no ene maame na maame so wonana eba no nti ena maame no ede me man sesa na te de ya o mate asente me ne nkotena nti obaya me ho ade nti wo koye no mo ori biansa na mo obaya ho ade me pese me hu se wa ba besre wo obehunu wo no a wo koye de wo ma no wo koye ho na fi ono nkomo ne ko sei Pacho sabe pacho. Dabi sabe papa na me ho. Pacho debi. Inti kira me de sie. Oh, pacho said oba ware me de oba ne be ma de. Sabe na na ahoɔden na wo fom so na ni fom. Afa na wo kasa. Awo, ewo na me patie na fa me so beti bi ewu de meka. E bia oba ya no obefa me ko ye no. Eye ne ya. E ma ya o ma ba bi anko no wontwe. Ati se anye nsima nsini minimu a me wone ha ba bia. Wonte ase. Ote ase nti ukoye na akohu se edana wode boss na se kai papa ne sisi na jonkulaze pasha macho me niam se de me nye hu nti me no na wani nye niam de se ba ne me ma nti ma anwolo do se me nye ayi no ho santi ayi ben mi do ada na ba ne be ma enna musa no wani nye hu pi pasha okay nti na se de tie bia balu adwokura wo be mo ahyem okay twaso nti obaya me ho ade de me ko nti o ka kire onua no ona te da bi o me ka bibi sa ma mo hu se balu no de ahoɔden ewo mu no different what you say won say nkwa balu bi wo no ma eno enye round say straight uhu na ahoɔden wo ma agina so what you say mo o te hu nya ni papa bia na to etino uhu na hu yie sa na ma me wo na panyini a me susu asemu kire ade no ayi jusa na jusa obo ne sekete na de nti no ono ose sa no open sa to aso yenko ya ya fu na ba nti na wo mo wo ebi ho dada ti ne de no onua ajako na de ama blebe fe nzakale won na etie nti na o ma onua ne bi nti bi efo sem ne ba mu na ne na tena de be sei se ye do no ansa no obeka se asase no de be ekoko ama na ne na tena de be sei afe pepepe trustwe nti ye starte ekoto kokoo man binti ye be na ese makuma e fe na free ni mo wawu ona ye man ko sabola so anwe aba no me sabe na me man no mususa no ama me man no akofesa ensu roba ne bia ba na etwetwa to ne yahye nti enyi na ye me ne no 2 years abe na bobo ye ni wiase nti ne ye so na ye pampam ene ye de akọ ekodua kokoo no nti na nse ye mu no onua no de wo mpanifo de no onua no tia no o ma no nti onua no yare no ene odi dwa ato ama e bi se obepa onua na chew man se otia wo man bi nti o me nche na wonton ne de mfa nhwe de ho yare ene o mo che nti o che ye na mpa wa nton ene odi ma na yere ene ne ma nti wo ye ne se biri bi wo se wo mo wo bi wo kira nti ko mbe ko ofre
ne bɛyi a ɔmo mfa sika ma saa no ɔmo kan ti woni wonua no yɛ sɛ wɔkɔ ɔmo bɛkɔ kyerɛ hɔ no ɔmo ne wɔn ma na kɔkasa sɛ ɔmo mmerɛ bi a na sɛ ɔmo bɛtɔn a na ɔmo ahu kwan ɔmo bɛfa so sɛ ɔmo kyɛn so a nti ahomakye no ɔyɛ nsɛ mi nso ama no nsuo ma ne nua nti mi sɔre mi nso gya no ɛna wonua no frɛ no sɛ me ba we ya frɛ sɛ ɔmo nsan na ɔmo nsan ne sɔfo bi mpakyɛw wo ba ni mpakyɛw an mpakyɛw mi kun no wonua ɛba no aha so obani de nka is impossible nti me da so on ba me di buo ani bibi ama me se me kun mu emma no mu ti bibi on ba me to mo ase me no mu nyina te fine me no aduane nyina ma obi adidi nti me nim so on betima di mbo nti wo mo ba kɔ no eno ka je me se onua na friend se bɛyɛ sɛ ɔmo nsan na ɔmo sɔfo bi sɛ ɔmo ba na ɔmo nya ka kwanhyia wu nti ɔmo nsan nti ampara ɔmo san nti di bɛyɛ sɛ na mi kun yɛ sɛ ɔnte ase ɔbɛkɔ nti wanka nkyerɛ onua na ɔnde ɔkɔɛ ɛna ɔne baako wɔ sɛ ɔfɛ no ti ɔne nkɔkɔ sɛ na ɔse onua we wɔn tena no ho ɛntena kwayi mu ɔne ne nyɛ adwuma no ɔsɔre wɔne nam ne yiri kurom akye ase ɔde di party fo akyi nti ɔno ɔno kwa na ɛyɛ adwuma no nti na ama adwuma no na ɔmo sɛ ɛkɔ no sɛ ɛfa ewu na papa no san ba ese ne akire no on ba san akọ na o mahu kwan ba fa so enti daddy ase de no o mo che na wono de ma na ye ne ma ene wono de no wonya na o ye se wo de ma wono so de ma ne ma wono ne ma wo se ne ma ne ye nso ba ko de menim wo je se eyi na menim wo enti wo de ma wo enti wo ye ka ta wo de ma me se me fa nto nti owu a ne ma ne de ne me mfa ma wo enti bo no ba se me ntu eso nsa me mfa ne nsa ma no enti ne ye ahoboa enti na ye bi wo mu fie ene wo yense yiye no omo ya ne dwara o mebuka no ye mfa mra enti mimi nda bi mo ho na nhwesuni no efre me se kokwa e ka won se me be se ebe man se onu anu che na ha bi kodi ha ba ko na ba ko so da kwam ene kuma ba ko bi nso ewo ensinsin eho nti wo kunu de no ye se ono de no wono akasa de wonu anu ade de emienu me hu mienu no se eye ka dodo se ne e ka na menim no na yi oni mano me pasho an yo to aso e nti eya mbronya branti me ne ye ne kasa na ba eya nyamia na mete kwa mia na mekura koro etie ono nti mente ne me ne na abo nti mia na me nti ye tena wa eya na me diska na nti e kire no ye se wo de ama menti sika no oya onye ti na me di bi ebo akọ homa nti de onu onua na e kye ye no na me nua bi na eti na fo de kwa seye ena ode ma me nua na se ontwa akese ni wu na ho mfefe ho na nya nsiwa ampara me nua no ebu akese ni nyina ebu na mfefe ho no aye nsiwa nti me nua no gya ho tu kwan ena wode ma na se ti na se na me nua ba ko di machi se wo ma me nua ketwa na se no ente na ono no oti obi de wo tu kwan ne ode ma me nua onua ketwa no ba bia wo de me nam no die pa na asie sami me che ba nti sa kokoro ye no no ti me nua na aya ama na nsiwa na minua ne tu kwan ene ye de me de ama me simi ntimi ntinka we ne ho ena me pen hwesoni de ma no nti da me wa na hwesoni ne frɛ me sɛ memra nwate bi egu apaso ti me kwa no se koko na no pe obi abesa koko na frɛ apa ne so me ko bo apa na mane no so de nya hwe nti wasa akwati bi wa na ofrɛ me ena wo se papa ya frɛ ne sɛ koko no wu anu okokali a won frɛ na nsa o ma kokali koko o ma kokali emfa sika ne mere papa no ampane kwa na osan afre me se koko na be wo se nwo no papa yi asan woni koko kra chido de botto abesa kire se wu kunu afuo no a wo yare enti wontimi nye na wo hwe so no papa ye hwan wo ye okunu de onuaba ni nuaba ono osi koko sem no musai mentumi nkyere nti ono na se krache ne ti koko no a na wa fa kire no abesesa mo bisa no se de enti no ye sa omo ye sa o discover ban so omo fa sika bi amere papa no omo ti a be me kire se wo bisa mo bisa no sa adan na koko areso ni ate na wo hata na eja wadi kan be fa baako ye to so mi no wasa be ye di kan de ono boy ne fem o se odanya na koko ni mu apa na je na muntimi ka se yo no nti de to so mi no to so mi no o frɛ me se papa yi ni boy bi o to koko e fe na ono no ade botto aba ba esa koko no nti o mo kali ye no o se na bag mi no yenso ye ne ye se boy ne ye se ye nchemu mi no na o mfanya afu ni yi ye benya me nchemu mi no ti bag mi no ko bi ade one bag nti o mo ye no obusa anse na nya me de ye won e na o so ka chen se ye ne de anya wasem ye na asem nti wanya wo de afa wo de ye ko na pa won de o so de ne de ye ko
nti one obebu sa me se o ma bre na na scan bi na me se there bi o mo me scan bi a and was you nti one was afre me se o mo my wo mo the pressure so say yes koko na bre won kote no onim no so kote koko no koko no bi bre papa no scan bi bre na obeji koko na free eye wu kunu no nhwe so ni no bo ma na se wote no the scan bre me kunu na obeji koko na free na nsem nti ampara me de na wode ma me na mete nti meti de kan de toso mienu san me kote na obi ka che me se hwe enura me hu se ne nipa simesi omugum afa pa simesi ben ya papa yi na wose de wote ha se won me nim ne din onim ne din me pa hwe na wose oba ba akọ kan we fe ne badu na omunu ba akọ fe na kwasi asaro o mawura wu koko na ukunu de ma wo no mu se de ukunu ye na kasa ne hata no o ma behwie wa wu koko no so a wanya ne ntie se o mawuram adantia nti me nkọ hwe nti ampara me kọ no o mate abo e de konti no o mu de aduro agugugugum be o mo ye no o mu de aduro agugugu afuru mu santi ma mba ye na ayese para no na ma se ma min timi wona ade na fita de separate wo mu de bebe mu tena bo bia no mu timi wi me fefo na o mu de gu afo no mu tetefo no mu de odi na bobo ne sei para sana mo frɛ no oh okay sana te yo paso powder asem no okay ya kana para no ana me ba finti am ba ne se ma enti etie mu ana me si yo enti ya ba na asa wo mu de duro koguo se beti aso eh nti kuma ba ko bi wona ye fa ho me do na kasa nso wona me se o me enkohwe ha den ma mpala ye duru wona papa yi e wotimu na paafo mienu kan wo mo te na papa yi ni wo ba ko ba no meni no o mo nso otwe na ono nso te ho nti wo mo te ba wo kunu afo no mu pa twan nti wo mo twe ya na ono nso obo na me de ma o mo dwuma na oje so na me ka che me ba nse me so pressure wo me so me ka che me ba nse o me emre fi anhwe a na asem papa mawura mu ntame me ba nse aba fi ba me bo papa na ma ne na o ye nse me ko fa police for me o me che na mpa de kwa report o nti ye kwa na police for mo inspector ni wo say ni wo na ye nti da ko ye kwa na mo ma ye ba ye kwa fa nti we do mo anya no we say ni mu nya no a ye no tum o kan we ya woni ni din so on day woni mo panyin din pani ya ponsa we dey na say ntwe we dey nya no tade o chi ye no na ma se ba ko ye fe ne chance na ma se kwa me du ade ankasa na asie ntie wo bae de asie ne say afuo na papa me ni papa na ya ode ama me no o makoti koko no so o mfa koko no emma me ebra me abeta papa no wa asom na bra me na aye adwuma ma me to koko no me ni papa no na eye adua ama na ba no so o mo emma ne mfa afuo no me to o mo akoti afuo no koko no se wukunu no ankasa no minim ye wo key point bi a me pese ye gina so ansa na makọ eye abusua yi ho said the wedding come was in the ninye na ho bebre saa opanyini ne be wa no na ho ode wo fom but san se woni anije e wo na ho pii no nti ofa ne saa mame ada na wo sire so wona e gangale e wo mu osa ai na mo na gangale se do si o ma kwa mu techi odi matem mame se ti wonya atem die wona ala na de obua aflefo bebe abua me na so mbaba wona e gangale da ko odi matem o we e ba ye nsia wona mu se o ma mo no odi matem mana maka me nyi me ni kwa me ntie o do mo eye pa me ko na mani mo me nya o si wona odi matem akọ papa ni fie ho papa na ko be pam na fie ana me penifo na ye penifo ahai ana wodi asase no man ko ma me ni sawa ma me yere ni tunti me ma me na tena me si afrefo bebe enyi ni me ba nya botre ukura sa na ka me bo ntofa baba bia na wo sere oba yi se na nyi ni na ni ju adi ho adai ana mesere adentia de o ka se what in the ninny and now and in an amazing. I don't know, say. Say, well, Baba was on one in now. Baba be a penny, family, my don't want Ababa be any as a son and Nijin now. What in you? I am one in you. One in your there. Sound, I think to wapum. I bet it's no correct. Me to amasem no so enti obey say eka say bia oba ne be mate ne na hunti a na emom opanyine ne nsem bia obekan na ye na weho
Emma oji tu mu se oni ne bekọ akotena na mehwe ye mfoni ne bi ho no ma de mu ntwanto so Emma me na ye nhwe age difference as a timer wo mu hia ye edwude ye twafa ba bia ye ka wade kakra na fe ya beti esi ba ya ekoi na what's that time no 30 years mama ebra mu kunu mu nua be ma bra Facebook ne fe we ya bra be ni picture be ni pa chosa ma hwe say date ye kwa so ne eda na ye bo afode na etwa ena mu twa ye afi be mu a onkai ache okay it's 30 against big mama papa mama ni fie be say sometimes say pa if age we are be 70 no 30 against 70 there be say papa o ja o so be pasha that afi no akọ pension ya mafi into pension age na say pension age we do 60 okay and I know 60 okay be 60 65 because I had over about 65 into 30 against 65 35 65 when you that time obenya be say 60 years okay where am I in pasha no ukunu ani so mu ko yin ekwayi we dey o ka so ani nyi ho ampa because e be den anase kokwafo ni bi esisi mu odin mini akokra nya yi dan oh aya asem na mi bisa evangelist kokwafo ni bi ya be we bra nim na obese nkomo no mami ene papa yi omu amienu we nice bi abusu ya be bi na sabre ohun de enti aye ka ye wodo kan wo ho eni ewo obi so ho no mu a ono nani nyi ho wodo nipa no se de otie bia akoso ajapo ma bo se me do se ne wotie bia impossible to say you can't love someone said you otie bia without sex or se nani nyi ho oh now him a fat is a fat wait something tell me the reason why intia nipa ware let the people understand that then okay you can never throw sex away okay say me do e dey do e don ni nipa mi enu kan bo mu ba me metimi ni obi atena 40 years we see impossible me say impossible now come me hwe wani kwa oh say yawo ayi o na ma menye o person o chese there was ayi size connection okay eno ye ni ani ne de hwe utimi hwa na wa de he anti me o hwe me wa de he nche o be de he okay abusiafo ye kabia na ye jasu ni ahwem kakra de enti ma ye ka ne say ye hwe age difference no as at that time na ebia mami wan kopen ne seso ba de o kan na na to mitiri mo o se na sem o kan na ye wawe ho na so de humoboro na wawe yo okay panyi ya obo na kwadu yi de opeso bisa na me nkwa ne hoye pa show o ya me ho ade nso no nso owo mu bi obedi mu bi pa show o photo ni mu bi mo me hwe na me hwe ono nso sabre no sana sabre de no be yakwada no nya brante o sanfo ni mu de mu ho amfa nto so de opeso bisa na fe me nkwa ne ho pa show e ba ya mponse pastor me ne papa no o papa ne ye sabon ni foforo na me ba sorry ba ya ponsa ni papa no ye fu no ni nya na mo gbada de ase o munim se me ne no ebre ye dua ye na si kokko no ofi onya wunni ye koto kokko edua nya wun mo ba ye ni munya na tifi o ba mo ba me o ma me no adua ni ma mo nyina mu didi a me no obi ani asem a o me no adua na ye nyina ye didi enti so de se mo se sam nya me ni papa na ase ne ye mo de a na me ma me soso a owo me no onana ne de ne to no enti me maame no akotena wo mo nchen ya wo no akotena wo mo nchen no maame ya afuo ni bi ayi anyi wo maame ankasa onana no de fa maame de ne to nchen so onana wo mo papa na de bra ho asem na ka na ye nka asem no nko nti bisa no de opeso bisa no ba cho de pese musa anse afuo na me ne papa na ne de ne hia afuo no ohia wa de ba cho an aja na wonim pefe ayefro wo ko bi wo mo bre nyina wonim mu bi se obai wo brafo yi hu na fe momu a o papa to fom no mom na mo di na nisa adan no chire mo an se ya papa no okay ya da tu se ya papa no na ya bika empanifo se butia te se kwai wo chire bomuko
upin ho na hu ye bia bia esi bia ne die sisi ani se eye me a metui me di yamponsa ye de meto me papa papa wono na enam no so e ma asase a ye kan ho atemi ebegi ye abusunya ho na me papa ye friend kwabra mensa kwabna tabi wakam ye wodi na chi ye friend kwabra asamwa edudu a friend kwabra ne onu so akam wo mu mienu papa ne papa yamponsa enti o ma me ko ware won na odi asase no e ma wo okay na sabe ekoye se ko kese ene ye nyam ye me mami ekunu wo mo so ye wo mu nuankuma a wo mo so papa nko ko kese no wo papa ye frɛ no pani ko fi donko o wasase a odi amano a owu ye e wo ne mansam ya wo mo ye ho nyuma na sabe me papa ye nyam no ena on de o papa ko ye sabe butani anwani enti eno de na japade ni bibi de because yi hunu a enti ni me papa no wu ye no ena asase no ebedi pani ye nyam no me na me hwe asase 73 to 79 na mu mi krum ho me na me hwe so me papa na ne no ko kikus no e driver oba na wa bebo am ya fa ba di apa ni ebia ye ni ya ni kama enti ye wie no 1970 80 ena menya project F ena me ko bomfa achinyase ho no na me papa no so aba no school master ena chesa asase no ne wo hwe so fo nsem enti won na ne hwe so a ekosi saabde ya ye kan na de eba ya amasa asase nsem aba nse ka ye papa no ke betima hwe so se ebi kura won transfer ko se bi wu ani age ade ye mu si ye papa no odi aburo ye nsa ate aye nanan adan na bra wonyanya de ye no ansori ene na meka na matwan ama yade abo na wi omoboa mo na nsa omo tunu nu wontimi nkasa ebu oyo papa ni ya fo enya no pay kura mi sister for my friend pani no ye ba kura ye tie ka ma ye ba no akoto duane ya o nam fit nante no otimi nante na kasa no otimi nante kasa me na ma otimi kasa na tie de ai o na kasa na ma yi sa wono kasa otimi kasa no mo na mo ye ne sa den ti na so otimi kasa otimi koto aduane aduane otode wono aduane ma osano pa ma ye no mu janse me ma papa na aduane aduane me ma ne di ma mo kwa mu nya bi di me ma na aduane mo kwa mo me mo aduane ana pa di baba me ye de won ko me me se mi wo video ha metimi asende ama ko aduane da wono akasa pe koto me ba ana pa wono si ya wan ne ba wonu ya ba ne ba ko wo ka wono mo kati kokoo no manya wo kati kokoo no neba wo si onu ma no ma ye ne saa me ba chwan enyina fo be so gina so nse ebri me yare sabe kwa na omunya mfa kokoo samwe mai nti wonu ya ba ko aje ko na ye kan ne ba ba ko ye fe ni D black nti D black okay nti ya no ba mu ho me ba mu ho oba se ma me nti da no ba na mini ho no se ma me wo no so di ye obonyom Bacho debi. Musu mo bi o. Osin dey need to say D black. Okay. Enti o ha no ba afie. To be na me da ho na me na ase nya no say ma. Debi. No frɛ onu ya ma ko say on fa kai. Emra me fa me. E no onu aso o ba bi. E no sim ama mfa ko bi na me se me nkɔ. E no sim nkɔ a me so me mpene e ma anwu ma e papa e mfra ntoma me be din da chinti. Chinchina me lo bɛkɔ. Na ko fa plage abae. E no ma me so. Eni dwabe ba bi. Me kire say enya ben na ugina so a wo se ana me choti na ye no a na ai no comfort e ko no papa aden na why unua ma no de na wo yare a na mo de na e ko comfort ho anyo ono ya me na mo de be ko e na me na ase chese ya de na chi me nim nipa no eba ye me pa me ya se me ko
One call hospital. Me pa cho there be. Obi are a one call comfort. Boy ni say one wo yale ho no mo de ne kwa mani nya yale sa me pa cho an. Nti me na na G black. Nti me na na yes an won ti ase. No de ko nti esi wa pe. Na kwamfo no ye no say na de papa wa ye abusuafo no ma bi den a ye chin wu ye chin chin saje wo ne ma. Na ye nti ma me no no bu san se ma me wani da so ne wan. Na se me ni da so no de kan ni Nyankopon. De to so ni papa. Awa comfo na ni. Ba cho an. Hey. Ti aya no say. Hey. Anye ma me come She. Me pa cho ma me pa cho. Dabi. Jesus she. Enti ya no say anye ubewu agya papa no wunim ana me si wo dabi. Comfort na kasa. Me pa cho an. Ana se ne ma no na de makoba bi kokume. Enti ampara enti ya no ma me ne aduro na de bedware. Enti di ba say no. Emu na wo mo ba ya no se ayi no. Wo ma hihye ne ma na mkwan mu ba. Enti ampara di ba. Wo se ne ma na hihye ayi ba sabe na mo ba na nimu se wo mo ba je ne ma no. No so ma hihye ayi bi enti na mkwan mu enti para edi na wo twe kwa no mo ba ne so attack se wo mo ji afuo no akoton anwea sa ase bi. Enti di ba sa afọ okoda nyane ya ontime nkasa. Umu sa na afọ ontime kasa ne emma. Me ba. Oyare dada. Yade no oyare me de no kwa ma buso ma ne ya ne so. Oyare me ya me to bana no kwa fa be so me no kwa ma e ba ne buso ni ba na ya e di e kire adan ko. Me kwada no wa ne behwa no. Mano. Me ba. Aja to aso ba bia me pese me hunu ne se. Yo. Say wo se okunu enya nyare ye no mo ama ame pre asase no. Se wabom kwa adu adi kan. Se wo kwa ba bi no konfo no se. Any otiti. Wanati. Konfo oni wa duma. Me na wa fo. Konfo oni wa duma. Na bebodi ha de ebodi ha o. Ani ebebo no. Akwai. Da na wo. Na ye ko na wo. Udi ma me ko ka. Udi a ko fine. Udi a ko fa. So amani bi. Obi di bidu ba na se ba wo da. Ntimi fa ta se no. Ntimi fa. Ayo kunu papa dia. Yo. Ayo kunu papa dia. Ebu ani adi ama me. Eni no mo to akoye kwa. Mo ni ntema ma me ka. Binya na nya chena. Binya na nya chena. When you case and you are case. You have no case. Case. You have no case, I'm telling you. Yo. You have no case. Kabrofia no mama. Me uncle school. Okay. Okay. Njaja also only case. Only case. Me so ma sem bisa na me bisa ne se. Ebra na opanyini ne koba na munya nkọ kana no ntumu so de waken. Ada na ma nkọ pre. Oh sere. Ma ba busu. Ane se ye papa no. Ye papa pa no. Sebi oya wuom ka chiri. Ene waye wuom so ka chiri. Ya nsisi ne fom. Wuni ye ba ye fie ne hall. Enipa ye ko be 10 ne yi etimi dida ho de bi wo ha ye ne ye free ya oye sikani ana oye sikani oye normal ya jeje no so minu aba bi ko ti ase o na yi me bra bi we o the dollars ena bobo ni trisa ama no se se ni na de blend ani de ye enti kikoko ni ho asem na se pese ye gina eye koko no kwabra mensa kwabra nane ene won papa de ma no ye nyam no won kan ho kora enti undimi nkofo a wo bia sa ate nye ma wo yere enti ye nkwada ene ye nyini ye gi asase na asase ne de promptu ma eba ne se enkan asase die bi ema ye ni ye na nanu nya boboshe asase me ma doso mu sama me ma twa so ba ye ma yese bebre na o sha se ye koko no mu hu se asase no nye ne de anye ye opanyi ye nyame de a enya koko ayi na koko what for that is me anya enya koko no eye koko tabe ya che pinti asase na wakwa asase ne ye de ade na wo sha se adomu no man kan kire ne sasasi a wo da su koko ya abaji ade o ti weye papa ha na ye mi ko na papa ni koko si fam mani gadi die mi ko na papa ni koko si fam papa ha na ye wo ka de wo so bi akora ta mami wo be tu mi ate mami we sa ta mo oba ye ne papa na ka sa baba se wo fa papa koko scammer no na mo da mo ti ma ko ba de papa no ti ko ba de ti mo fa scammer wo so se mami we koko dua ba kura
wunya me catch you eti so na ai eti me nya so papa fine yo me nya ma papa ni atake wakoto wakuya goku ya 1980 na me kan pani no ati ye kokko no a to date na wo nim de what na wo age no me I was born in 1950 11 from 1950 o se asase yo de asase uni so obi na kwa kire wo wo do asase how ni mo be asase da obi na kwa kire mumfuo no ma na kwa kire wo yes obi na kwa kire obi na me wa beti say ayi bread ya fe no bai ma me sa se nyu oba ya no wa beti kwa kire ma me ya da mumfuo ni ka se ni ya me ba me ya kronfo me ko ma ya bibi me ya wa kronfo me na me ya dwuma ma mo de ka se me ya kronfo me ba te ma me te aja me nya no tobo me ba ho why mama menen kasa mamenem unsa asam yesane film panyin so ne abafom na akoda de ne de atato ntito bo kakra mame de mi bi sa won ne se uko ware wo panyin no asasi ya amado abre ho no waka asasi ne ho bakosam kire wo se bi asasi eye me na bi dia eye wo ayi onana de owo maame asasi maame so edi ndo konti bibi edua e sha se rekọ maame ne yekọ afo mu nti dua kese be si ho me maame kyerɛ se dua wei ase na wo maame kum abo we se efe na ayi amoya no baba bi na mashia mo papa so wakoto aduane a video wei what's the we can go here we can here uradi yango me me ya baba me ya sister mo Mama me share video no asa monto mobo enti papa na nam loto kios ne ho ana o se bia na ne kondo yo kokko bi ne papa ba ti wa ndi fiate no me bra bi no e boga wo buy or US or by May 23rd May last year 2025 no buy ho ama ya tra ho be 2 months da bia ni papa ne bedidi ho papa wo na pe no ba ho wo se neglect no kwa be so me ba nya botre aja wo se wa neglect no kwa be so wo le ni wo ja no ta pete wo ko fo ko me ba pa cho munya botre ma me ko fo be no na be na jo be wo ko e ma bo ta ko na na him wo ka che o ma wuski ata na na him is exposing you wa ka cha na wa him sense na ka cha to buku banti me hwe no wa e na ka ko to pani wo na botre ma me chobo I recording ana de wo se wo ha no you are recording 3 kra na one farmer producer na ya mo Onimu. Minimum tell we can ye na me adan na wo ukunu wo ne na tena wa ware no ma ba wa brem na wo gya no ma wo be se fa cha no pa ne ma ma to aduane no bibia me come sit wo gu ma ma ko to wo be ye ti e wo fa ma so onu akonti me busa ne sai wo ba da bia no pa de opede ehu nti ana pe ma ko to de ehu nti sai ayi ana to de ehu odi na ko to de sa wa no ye ana ye say de ehu jai de ehu no ayi nti sai ayi gobe ana okoto enso me ye di office kan ma o se me ameko nti da ma musan say wo kwa wo de chewa na se wo ye le say na ma wo nti wo be so bia okoto aduan na bro wo no ma nko e de twa so papa wo ni ne nya na mu kita wo de da bai oh patch said that in the ma me ka se bo me say e de twa to a wo ni no se de immediate na me se bia wa ye mre ba se de o na media hoden ho enti de twa so mo se one neglect in fie mi ensani prove you am wrong de twa to a wo ni ne da ye da bai sa ahoden o wa se nante do timi nante
twi na meka e nante mu de twa to odi we ya da ben oh why ma koka de ya me hye say date na enti ben fie num ni woni no na da en fie num de fie mienu ni ba cho fie mienu ko afini me ba cho afimu ni enti woni na da sorry ba cho ana nka ne ho nkasa kwa enti otu fa ne sa mo so ama won tu se o pe bibi adi Pase onu kura cousin say owu kura betima atena bibia o kaje me say won you me wu a betima atena a won wale bi ti mu nyina mo deda hodi ba so an o nyina mo da pa ba ko ba so an ne papa ni ade aye no so wo so obi anya stroke sa na ba che nya twe Obenya stroke otimi yobokoboko de the nine left to peg baby na ne nsa no de na aduma no nya twere baby a ba ko na aka no obohu aduma de be otimi egi sim edi gombe ano papa say na oda ho na hwinsi o say na bela kaka ibo no data na mi twa bro na twa bro kan ko e da ben wo ba ba de yo ba de so da ben wo ba de so da ben wo ba de so da ben wo ba de one man what from ba just me ba o because papa yi what one ka so on to open to I don't say that bia say on cut e bebe onu anu akoto o ma nkoto enti bia me se da enti bia ba me se pa bia me ha kota enti se bia ka me to bia dintina na se den ana ma nkota e bia no nkoto bia na embre na o mfasika no enti wu bia me ba sa scan koto ko man na sabe no bai we when you for the past 3 years or to apetition there's your worry apetition. Hey, me wala petition. What your petition? Me wa shine. Na me sister pen na to na me sister ni wuye. Nti wonu kwa de ma me kwan say me nton. Me nton. Okay. Me na o ma me di na de. Nti e no say o kan o ma me kwan. Me ba opanyi. Me soro na nine. Be ma tintin gram me ba. I would you say? Ba so afie Beatrice aje. Ah? Beatrice aje. Beatrice aje. Ejuma na de. Papa, you share it or Sasha Chana, Debbie, on such a but also happen now, come on. And then they go the crown or yachia. I'm offended. They were come on. Why, it's who say, I don't know, so me hwe se a na me to bana na mkrofo abebo na mo de ne ko e bi me hwe a na dwubrebe dumienu me ko fra ne no fa ase bi fra no anyame Robert ana o so ba oba nti bra bi no ko pe ka ba e bra me ni si bra na ka che anyame Robert se me ne fa ka je se me fa ne ko e bi bo so ya na me de ne ko ya no anyame Robert no ne ho fa ase bi e fra no won na fra no o se ya yi mo o se da bi afa ne ya de na free majesty abawo ana o se ani o fa ba da no o se da bi ma ya we ni na che oba no mfa mo hwe no ana o se aso akwala me ba munya na ba te ka sa asem we tie ya de no wa we de ya de ateme mana so aye we de ya de ateme wo fa se ba ko wada tobo munya botere enti oka basase no wa bakosem kire wa kire se wutire munim se asase ne ntimi meye wo dia wudi tum sa me ba so ne wa anka do kan se wona na asase wona na sase maame wa muni maame nya na yeso adwuma e maame kwanti be ye kwa afom kwa maame kire e sa ha na o kwa afom a ne wona na hyehyɛ ne ma eni ayi e ma ba bi ona na kura bere bi okumu abu bi kura e wo sai ho no nkire e ka dodo a wo aye wo ya so papa so ofri ehin ona na no a so na sase no me na no mfiri so ga akopa o ka che so no na no na sase no ofri so ga akopa na asahin me na ya mponsan o mfiri so ga akopa na ho na free so ga akopa teacher master why na wa ka che me ni ma bi ofi mi won che ma bi o ba free asase no de ma wo no oye krata bi to so oye krata to so ewe e ba cho krata me de ama wo mo krata mo ma krata no emra na me hwe krata akro so mo de beto so aye mfa to so enti aja busiani kro brabe na mo to se wo de ama obayi aja me mama me oh
awo sao ani mo ho teni mo di batam o wa he na akọfa no mezo me dia dance ku mo anya o na no te so o se ni ate wa go school me ni ate a te wa na aka nyama ante wa go school me ni ate mo nyam te me gia ma mo eba ya ma mo ya nsori ba bia ebetwa minim ta so ne ba kokọ to mo fa nko nya botre o mo teni mo di batam ya se ma ante mo di batam mo e ba kokọ ara ya na mo ya te wa mo enti ma se be ha anye ko na mo ani mo ho anye ko mo di batam mo de mo ya na di batam na kwa so de kwa that's cool mo na wo be di no e da wanim ya na nanu no e to sa wa no na ya wali ya bibi ha me yo ka se te me sha bibi ha mana ha madam neba ya nyamya ma ha na ko chi nyam na ko sakrata a me de sika mo de na ba ba sika ma na ba me ya che no me sika che ma ya ma so anu ode na to da bi o ka sa me me ka sa so anye kom na kasa woni me kama no ntu na kama ma me akola me kama tro o so si akola o kasa bie mu o kasa bie mu me ti odi sa no yo I'm sure baby kuma snap baby ada jojo hu pa de Jamfu Court was say adan a ewo ho no e luxurious rooms a sika fia bi o fa beda ho na jojo hu kama ye wo 1 bedroom apartment ye wo 2 bedroom apartment ye wo family rooms ye wo suites no all kind ye wo executive say ye wo pen no wo gina ha na wo twa picture e wo Jamfu Court na wo trust ye say I am in Dubai obi anyi wachinye ha very classic enunti diasporans bogafo no mama ba nyina mo pe bi na nyodo mo ho vacation bi no aba pe ba bi yesere na wo bi abesra wo meja wa yie da bia wo high student mattress yo mugu so enye Jamfu Court na fa wo no beda ba bi papa kaka ketwa bi ekura obi an yesi e beje ne ama odan ye bese na fata wo ye wo da ba new site kuma se ya ne wo ye number no e 0244 747474 0244747474 5A Furniture Limited was the Easter no ye dear yesu wu was shodi ama ye nanso discount to our car say what the promotion and that so gina de gina enu nti enkonya papa de si wasaso ma asaso ye kama office ho me office ho say 5A for minim so mebrem akonya ne binam de si wa me wa ye kama en sorry nkonya hodo ni nyina ye wo bi wardrobes de fe tete wardrobe enkura no watrema wo ama ne nana kanso adaso wo wardrobe no yisi abontemisrew beje de kama no bi ne fa kosi honum sanso na electrical items TVs fridges air conditioners washing machines ni nyina ya tete so fala ene ese be fa bi ekọ ye wo shower taps ya tete so adwaye niema decoration de decor niema no curtains what you see wo carpets no wo floor mat ni nyina no ya te ni nyina so besraw ebia ya te bi so 50% ebia 70% wo de anese free number na kan ye wo pani ensure price no said ya te so amana drew your number is 0549 680030 0549680030 o hwe tra kwan dia ye wo the Ark hotel opposite one man just high building no and we mu na ye wo 5A furniture was a brand na won say kama syntax tank ya sha so de ya chechede maka kire unso tutotoi wo de hwesa wo de no senye syntax tank you go see you go smell pepper why ba say what tank fun ye de na kama strong tough syntax tank color bay na per size bay na pe agent ni do so nti frɛ number we so na yemfrɛ yenkyerɛ ba bia ben wo na 0244 335 168 0244 335 168 ewia say na pensuo ya de na ebe match say wa wanom na sane agu kukumu no stay hydrated dia fresh drop still natural mineral water ensuo ya kama onya bia ebe mo stay refreshed ye wo 500 ml no 20 liter jar no sachet once ni bi wo GBC office year no ase I for all events opedo do to a friend number we say so 055
0552250290 0552250290 na ene ye entwetwe enkomo me wigi ye shebe so on say pa makeup no so that very cool and your Beautylicious by Jess makacho say all salon services ni nyina obeye the amount or your fixing and wig installation wig no the aya that ni nyina fabra obeye revamp obeye bibia kama ama ho aye fe so na acrylic nails no or fixing nyina be makeup bia for all occasions makacho obeye say ho ama ho fe and unti your friend be brow and micro shading what I say when you no omo be ne kama the amount lash extensions adulso odu Kumasi Maxima ye old Maxima hotel no na edi eye enhwe ni mu sanso na odu SG Mall gate 2 eho na ye wo Beautylicious our number way so 0508148378 obetimi so afre 0243006711 Mr. Fato menzaso mame we ayahwene pa makacho say enya gana mantengwa na enya hwene o to maybe wa shirt efe na de ahwene bia to comb what I say na say why mix Ghana ne foreign no kakra etiwe me nsa ahwene we eye manye ajo beat obema the other two sisi the other two comb kama wo eye top high Kumasi the number is 0244828802 ewa na how pa dia na nupa mienu edroyi titiru na me de ma wo defender cough expectorant rapid improvement pharmaceutical no de abadwa so cold no eclair ebe yamama ni nyina efre bo amachese wotimi ato abafanya nyamfiensia ema no bi ennom sanso na obia ensonso how pa no wadro absorb abendazole tablet ebasa wontimi ne de we bi kakra bia no abre edro ewuto a ba pemfo mennom abafa nyamfie mienu so ema no bi ennom pharmacy shop bi emu benya bi ato ye number is 0536661432 ohwechira kwan dia ye was Spintex Road ye ben Royal House Chapel eho na wo behu ye na afei ye ne wo atwa so aja ne kura wanu disem ne se me bisa nsem ye no ba ne nyina menyanya muaye me bisa se aden na uhunu se mo papa di asase na ma wo be idadada aden na mo ampre ho sa abre no pray ampre ho se ye papa no na ya asase wo na wado what be since 1980 busanti wo be wale da bia hata kokoo fio de adua ene ne yete ya bara tu ba ne oni kokoo da ska ai de adua ene ne yete hata ne fio ya hata kokoo da ko si se sabe ya ye kokoo ne mu da ejina so sa na de wo kan ya papa no sase ne wo ye so aduma enya de a waka che efe wadibi wo ye bia manem ne yere de ono na kwafum oja no ya wodi na chi enti ye wonka bibia che se bia asase we de e bia me pese me de mam yere na se bibia teta ya fe asase no de akwan se ye nyina ye dia ye kwamna mensa se se mu je fu mu papa na akwa nsem ana ya je kura nya se ye ne na kan abuchama aje afri no Oti be ma na te ase. Wati ase. I dance him now. Ma na ye mu dance for. Your papa will make him do number friend or magazine. Oh man so attack. Yeah, ma attack. Ma attack. Oh, yeah, attacking. Ti say no. So be waye koko no kakra wo so. Ade na mo ma ne nte de waye no. Na wo de asubia bebe nti wono a wonim sasase no. Se eye abusua de ntimi meye ne dia. Asase koko no kwa ye tie no. Ye yasi upusunu numa na atin kankan so wasi wati 2 ye kote 1 anti 2 no kra no me fanse ye die no etimi nya 2 base a wono wati 2 no onya ase wafa enyi mu ya ntu ye die twa wo dia e ye na dia wo ko me ba to e pinta ta se kwa me dia fa wo na dia e ma fa na dia e kwa me back bet ma me ba wo dia wo ko no ma bete woni ata wo dia ko no ma bete mini asase mini asase mo ma me ba wo bu nkwase me wo dia na mo ba wo dia na mo di so mo nya ye tie hai papa na tie ase ami aje fanche adanse ewo mo nya abotre mo de mo nya abotre
ya menya abotre abusua meba meba ye order me say munya abotre anti wo na me ko de ko na kwate ye nti aye me say mama wa pia bonti o me say tie de meka no Mame Eric be mama me ntina ni mo mame be yi no me so da ko ni mo edu ni so amon frem be mo pia me mama jama yi no kwasem na so duebo Absent Natural Company Limited Congo ointment na ye nin komo kaka permanent ni nko your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 obi a wo pe Congo ointment ato na wonya bi nton free numbers no okay wo pe bi etu akoton wani ayo toton free number no okay adwuma wo men ka say adwuma ni wo Congo for eba ne say commercials na ya fa ye ka ye bo anya asem keto wo de ne say oba be fa bi no akoton wo di mfaso na ewo so okay ointment ba ko a enne made bia me kan na me sa kan si so obi ani ho a wo so wa ye ointment na ointment no ni tipen any Congo ointment because no one ointment as science na ade yema ade chane ko okay pompo na wo de sa so a empire ade be chena ayire firi ho stretch marks a obo say any 2-3 days na start na ka atwon na nso ben so bo say propro ne kwan e be fa so propro no kwa wo hu say progu ho but wo be twi wani mo no wo say ade ni fedi ko adwuma te say magic ni nyina ne say ya ye ne say de be ya wo to a wo be nyam fa so ntem okay ointment bebre wo krum obetimi atoye nsa na wo de ya bedi bosomme na da so de srem bosomme ne nso no wato konko be 9 ense nipa no wetene mfaso batu koto kongo ointment container ba ko pen ehye mi atie na ehye ne box mu no onyu so half okra na wanya results dada kongo ointment a bata bi enye bi ensi ne fie ti se first aid yana mkai se ma system na Congo no ya anye ne se ye painkiller Pachoja Debbie is not allowed ya anye ne te se ye painkiller enye painkiller but eye adwuma pa e ma me sofu ma me bi ma me se ka kire me sa Congo ointment no ono o sie free trotro mu na ne nan be gisi fo so wa te se mo miti hoi na hwe se o sie free kem trotro mu na ukotodwe asi fom hwe se de be si aye o prai pa within 2 hours na ne kotodwe na ho na o se Congo ointment me ma ne bi o kofie na ma ne bi dada to do fie na de ne ho oni ointment bia wo fie Congo so ana onye hye ene ya anye ne painkiller okay eti wonu ana dwene mu ene o se wo ti bi no de aiden asra so awe o de sra so te ne ho hwe TV so kom de no na ne bre fi ne ho no ji bum a fe de ne kotodwe ne kasa eje kokura afi pains ni na ne ko wow ya anye ne painkiller o but hwemfa so a obi anya e wo so ye say enkuntia infections de wo ya name ene de ye skin eti yare bia ba we de ani say enku na de bre wo say eye nnam mpo na wakonya yare bi na ama ho ye wo hene ana ho keka wo fa Congo ointment sra ebeku mu anu a wo ma rewura skin ni mu no nyina beku mu nyina so ma se afiri ho na wanam de ne nso a ehwe wo a eye ekeka wo na ye wo hene na nso afiri wo no ba no uti bia na de ato asa awaso na wo de ahye wanam ni insect anasa fa ko ha se na o si ti ase bia anopa ne enumre o de wa na abefre ye di adanse okay me nua baby oye best bra ese we ahya woni ba eye TV so a no kwotene no kan yo mo na nkofo fa frem say mo Congo ni say ye adwuma sa adan ya kwotene TV so wo di nkomo ena papa ne busa ne say na da ko so timi ne mema babru be ada wa nya kora mema num ena no mo da eto da mema edu 10 ne say wa de no atetred o da bi me ko ba na mate Congo ointment ahya wow eti obi a oba ahya wo say Congo ointment na boa no ema na de no emotwem dia ene wa wo ma ahya wo de wo yusu a wo da mu free eti mesro Congo ointment ne ya ye purposely for infections
say one name say your skin etimi nua ba enso firi one name ba one name yo pepe e cow pe eno yes feles no on ne keka no pepe ebi nso ahene pa ebi so yenso ebi nso ne yellowish ebi eno say mojasufin ebi eno akokɔ srade ebi de pampan de akire ebi timi ja enkabone e wo maaye ho eno ti ne say use Congo ointment but adie ba ko a ye hwehwe firi ye nua no ma won say infections ne ko ya say oba enya say gonorrhea wo say syphilis wo say chlamydia wo say die yo it take time and sana we hunu enti say be ma won do kofo oba ne ni hiemu a e bia acha kra na wo twe 2-3 days na ne be ma mu ye ne pepe na wakọ pepa ne bia wo na wa pa aduro bia wo na ade no wa close no ekọ oba bi de wo hu ne ntem kra 6 months and 1 year e ma ne bitimi hye ye hu 3 years and sana ade na pie eti imagine say emu awei a wo mu epan kosua e wo ni paduam na hunhunu na de bia wo mu pan kosua gumu de bia wo mu pan kosua gumu na 2 years ansa na wo hunu e obetimi akan mu adodo a e wo ni paduam untimi nkan eti yemma ye ho ban ansa na infections abaye so and it is real Congo ointment no ya de prevent infections tibisha wa no pass wo ni bacteria mo wo bia wo ho kra no a wo di anopa bia tibisha wo enumre no atibia so ada wo ni wukuna na adofo kwa akoda de no wajai wo ye ni say ya edro ni betena wanem e den pa say bacteria aboa bi be enta wo a onu benya ahode say wo pan kosua na wo mo aswemia fa tubes mako oni padua mako akwa hawadwene enye possible da aboa ni bewu mama sa wo be dia dance a wo ye oba na wo fie tem bia wo manuro timi ho no mo a e den say so kroso ne ntefre befa sa wo manuro etimi wo fie e bia wo kitchen ho anu ayiyi ho no aprepro no spray ho wo dem ayiyi ho no aprepro no spray ho a e dey say so nkronso ni ntefre e be fa wo fie ho ana wo dan sa na infections em wanete so wo ja wo ho a on be dore okay on be fra wani on be timi ase wo kidney on be timi on de yade bebre be ba ni paduam na abo a wo to a na amama di akire e ya abo papa mesro oba bia koto Congo ointment bi no wo yuso say when many yade say your crocodile the same pele body odor honam kankaya ni nyina no fa number ne frame titru no mo amode ye mase adwuma no e 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 pe bi etu akoton so a number kro no ana obefre oko ni yesi Congo ni ho ye yi fofra ma wa ene pa de nkrofo se be ni ate ma ye ni fofra bi ama so pe Congo no a ti ne ba ye de numbers no eto from fa number ne frame ne direct to be bia e ben wa wo kwa on sabitimi akabi. All right. Yeah, that's a pa ene eye wadaje eye Natural and Company Limited. Yeah, wonum ne de Congo ointment buy na oti wonum nkan mesro pe bi na fa kwa ha uhe ni uhe mu na emwa o fache me pa na emwa wo sa kwa no so mame na side me pesa me yeni opanyi transfer me ko ba bia transfer Debbie transfer answer o de transfer mame na menya de bi sisi e me pesa me ko abonten na me tie won so wadwene asem ne nyina ni oba owo mfie no aduasanum na wahia wo panyina wo mfie na aduosanum ne natena 35 years ni de ya tie ne nkyeremu aba nyina no ne se opanyini aya koko a wono no ye onanano mu de a woye no wada koko no e de ama ne yire wacha ma ne yire yi anya bi ana afa akoduru se opanyini no enuama asore se koko no kra ye nanadea ye papa wadidi hwa for so many years enti ya beje wono ane de ne kra na de wasa de acha na yire no nso ya je aka ho eno ba si ye mabre me sha se nyina na mo ho ade no mo ameka tisemu baji ya mempene abusuan so se ye mfa ma ne mfa ma ne china mesra wo kumase a ha ho mfe me pesa me konkran tamale voter ya makwan ma omomedu call section na nam de ache kumase fo nti mesra wo tie me yi 03220 wadwene na mepetie enu asa de ye no sa egusu okoko ase enti ye kɔ ne se ya 03220 835818283 03220 835
818283 yana wona di dwuma no enti mamenye wadwe nkyere yɛn so bi wa homa no so hello medafo di baby akasa free me pasa me kasa fi akra jo wodi de say wada mana mintie o me pasa me kasa fi akra mintie o me pacha mentie mama mentie o TV no lo no na mentie won kai ye pacha o se ebra no se onu no bedu akoko no pacha iti on bedu akoko ni dia on bedu akoko ni dia ni on tuta ni koko no fa sa no fa ma so mo ti ase esa okay Joe okay yate yada say fafu from mama hello me don't for bacho udi baby akasa free yo papa yete o yo Kafra o jina ye kakra bi mama na mente won ka ye hello hello me don't for wodi baby a o kasa free TV ni de mutie pe makumi o ba cho me so ma din tire ni say hello Pacho fafu from Mr. Oh fra ebre nu nti NTA TV no meka hello ebeba TV no so na 1 minute ko eti fafu no ta waso ho na ne mini nkomo se de wa fra me no a wo wi anu wato aso ahwe ene die mu a mesra mu 0322083581883 hello yeah me can be rara yo papa Pacho yete o me can say no kreni mama na wabre apana ye wando dia na manedi ntende ebusia mka na no enye mama ya zabi o pe ni kwempo a eso ntan dia ma no mama na kwem bia so eso mama na ka sene so be je barsam kwa mama ne no bread ye so mtia kama no mama na bom si no o ma na ka sene bi no bia no on pe ma no okay me that say hello me that for di baby afrafi hello Stylish aya mansan kwafo ne wontem medical issue disclaimer na esa ne ebre ne kwa na eko TV die wo frɛ na say tie wo TV ni so aye beche nti wo frɛ ya no walo no wo kyerɛ wadwen wi a no say bie na wahwɛ ne ekɔ ne ntente mesrɛ wo emfa for frɛ hello na today me da for wodi baby a okasa free yo yeah, ability oba no se ye kana wa be nse bi tata je bi na taase enti na se o che bi na taase o bi chiwa bi chiwa ba jo ma nso ma ma ya unu pa se tata so bi che o ye no ma na na bi peta ne ma ne pa nsa ya wo do bi na taase ana wo do che wa wo ye ti ma bi chiwa no wa wo pe bi to bi chan tu o ya so ye no ma te 35 years ago na o ya ta se ta go ye be nsa wa se bi na tu che e bi tata wo da o mo ko che to wo ti koko no a wo che bi na wa pe 9 na de ba kwa to no bi no so na dia da ti ya no bi na po ne ba ho so be be dia ti to no wo no ya so no bo ha o di to be di sa o pe bi to ma bi no e di tena de man so ile aba ka koko ya tuma ye ke ka papa no e di dia ka le ba be papa ne ye koko che bi o le ba ko to ma bi to ma bi ni to bi no a o na ba ho ga since I want to have your top and tell you, I didn't know for the 5% of the year. It's new friends or the normal. I want to come to a year. It's not for the normal. But you know, now you're not going to this one, but the normal. In any time, if you might come to Obama, it's nothing in Obama. Not for the crown at least or take time to leave him about your meeting. What about the woman and when you said it, oh, definitely someone to the art. Yes, only 100. Okay. Ya memfa be mi no bi so hello. Hello. Me da fu din baby afrefi. Ache me din ni me kese sia tin. Yo, ima yenti o. Pacho
ọba no ablek ndị busiafo no nya bụ ntụkwasị so mu ja wale kwa na asase no kwa na omoji a eyemra so no na wotua de ado na wotumi dio kuku no nti mesre busiafo eyemi a eno mu nchim no mu mani bi anazi se mu bedi asase ne finise ma eno mu mani sikebi na na so mu pe asase bi fama no ansana amadi kuku na ide efinise. Okay. Joe, yemfa last one na yenkwe. Hello? Hello? Boy, odemedru kwaye nim. Hello? Okay. Say medisi ho. Big mama. Mama ntie wanu osem. Ohemaa medasi. Ebe che Dubai for no say de bia ye. Mami ka asem no. O se uhu papa na mobo. Eno ware no. Aba me nya afiri mu ni o. Ye be kwa aba no so. Me pa che se. De to su mi no o se papa ne pedie wo. Ntire bi okoto bi wabonti. Na de wo ba ntimi nya bi ofie. Hwe udru age bi a winya bonti aduane o. Be ma se wo be cha eye oba aduane obeya ma wo fie. Enti se papa no age no no sole anopa. Me de medical course am no kra to nchen. Wo sole anopa. Ne se wo ba ntimi ammo apesie mpo. Anase wanye bibi ofie ma na papa panimu wei. Timi sole anopa fa ade se wo kwa akoto aduane obonte a. Eho de mama me pa che wo. Bianco. No bi a chere na dwen. Eho de enchei me de koko asam na se for bade because obi a wani da ho bia no ebusuan sase enye wo dia enye wukunu ne dia na wo tie nsam no so kro mo ka no a nana no enye wukunu ne nana meboa enye wukunu ne nana enti ehumo bro na ebusuan no ho se ye papa no no enti wo na wo kwa ware amwani na ho ne hunu se de wusi ne ba mesan a wo batoto no ma so obi be kasa sa wo se ehumo bro na de ware ne dia ene na asase no kura nti na wadwen ye wo se wo ko na benya bibia fifi se na wo no no ehumo bro na de ware no wo se die kura wo mpe be me bia so pedie enti na wale ne se madwen no. Okay, evangelist brawo ni me yanko ponshira naima mamente ho teni nko naima hwe se o ya de Ghana fo pe ahumobɔ asɛm ka no kura da ho ba ne de ahumobɔ ka asɛm yemfa ahumobɔ nso nka asɛm. Okay, ye de mra ana ka asɛm naima ya maame no bre na wa bre no de anya no so na megina ne mu megina nhyehyɛ yɛ da ho asase anya wo de a obresi so dan kura yibugu papa yi abɔ nkuro am ye wuni se asase no ifiri mpanifo bi so ana wo so usan de taato se na ima bisa wo se papa na basase no nkrobo a kyerɛ wo se ai nkrobo ne se ya wo se ne nana bi it means nyo no na toye ana nyo no ade to bi asase na o ye so dwuma na wa brɛ so na ni wura aba no se abasua se ye gye ade anka ne kwan wo because wale abusua nim ntinka abusua no unu kwan wura mu hu kwan no mo tenase a anka nko yes how to understand watch papa your to we also ba watch na to ketu owo mu nso watch na to oni abusua ne na anya wo at the same time na oni abusua na anya wo nso ya abusua na dia papa ne dia wo aware na ba ye ntinka wo bi ku an kanya wo na se obeko asase ho kaya papa no wo ku hwanyeye o ba wade abusua de enso na se ye ku papa no so de ade ama ba chokrata na de ma no na nto santimeter masi dance abusua sa asisu ba mi ntumi fa me ba e ma me ba metuma ye krata de ama no sa krata na ni mu ye abusua krata abusua na sa ase no ye wo so krata be de papa na ye ne de ye adanko da da do utumi ye bibi na o de akira wo ne mmom no se de bedwafo ayi atiefuo bi ka no
me kako de nanso ye nua ba no adidi atra to the stand say asem no nke wone ka me de da biam ta ka say obufu atobo asentisa abufu no chi no no sa de bimitwa pachew papa yo to nsa so ba no no pachew ba to mu ebia na busu no so ti no ya so wa chi ni pa mienu me pachew ma sam na me pachew mami mi bisa asem na cha say wa chi busu ani oh me pachew mami mami no munim say ya dia mu ba ha be ya dai kesa mutina fi ototo mane mo naima dia tie nie aka 1 minute na for na say dia tie nie pedifo se hu abrewa pa nchi ne aka no yenua ba no entiase se ade no nya busia na etwe no enye ne kunu dia nti kunu ntumi nya hu krata mfa ma ho ana tunso no your statement e bia na obesesa na sa statement na ode sha ase no cry bogus angobo nam de wale no na onyina so ane de na ya so hu sa ase da ho tu ba to tie ande baby me pa to tie me ma me udim ka say ni tie asem de eduru ba bia din ai wo kwaya bia fa so kan dwa no na so ka say me mpenna ena ma papa na wie say because be ma bia no na ho ofene na ho odi gina sex be ma nya sex na na adwene mu da ho also no den na say wo first day no ntira me chame nkom ase a woni na ma ho den nti wa ne ye den naima mido naima ma mentisi from na wi abra wato ano so nti to me obi same metimu asema am de tiri aize obai ompim nachi nonko dwantoa ompim nachi onko dwantoa se abusua me fa mo ade didi so ebredu nanso muntumi nyima yipa mu mesre se abusua betena ase abusua ntena ase na dwantoa na abusua nyintum because osan wala mu na fe yemu kwan de kwan pa be de ebe fa so na abusua ne de untumi no mu nkum sa okay lady mami 2 minutes yanko the D-Brack. What need D-Brack you? Aha, boy. Sorry. I know na come to. Ya tene se awade na okoye no. Obi awura aware mu aware ni abusua ni na. Na minim de ewo ni abusua me pa cho. Minim de ewo ni abusua ni tem. Sabu batira ha bobo mu de wa mu asani ade no ayehu abusua no se ni oni omosi esitie. Obi wa no se papa ekura oba wa wade bi na omo maka no so e obi ani ho be ye papa enku ane ba se se abusua no omo ji wa ware ni tum se oni papa no wade right se de ye kan papa yi asase na nya ne dia se de obi aka me so me de to so no enti wo se wo nya munti ase se papa ni timi fa de ne ncha mra abusua nsa enim na me de me say sometimes no ukwa wade a ne kan ya ye musa nwoma bebre ne ndwedwe nwoma mu ne nhwa de papa yi se menim se odo na na odedo nti na obi o ka asase no me de ma na wa ye se abusua de wuntimi mfa nchesa na me so de me di abusua ho ya ne se starting nyina na abusua fo mo wo ya mo ntimi anti hu bi kra nchira baba we se mami mama abusua asase de obetimi adoso ana obetimi adidi so na mom no se do time ye beji ade na nka anti ase aye adwuma ho wo so ade a wo ye no nye bragu adwuma they say amba ne se enti se wo ya bragu enti ye be sra abusua say sra mu bebre atwa so enchi ya bebre mesra mu ye fa ye ntu ye dia ne hwe se ye ne nyina betimi atena se odomu ni akasa because enu ntina mo ba ha yentina se boko ne yanka asem ne boko se be ya se bi ne bre no so nkoye kwa enti de onu so abre bia no muntimi emwa no sa kwa na mukasa mu gye ne kura de a muni no endi ne yesanse onu so abre papa yi eno abre asase no so okay aja Benewaa baba na wa ko mu yo yenya nti ase wuti TV mu ana wadru ha kwa so de boko papa na ye kana se mo ani yiri ani nyame
Yes. Me ma wo e wasase me na me ba ni. Wow. Wow. Eti mami woni no. Woni mo. Woni no. A friend is saying Kwasinyame. Kwasinyame. Ti opanyini nyame. Okay. Okay. Wada ma yenti o. Na asem no e bobo ba no. Me ti askore. E ho na me firi. E na me papa no so wo dadias. E ho no no so e firi. Na mante e ho asem bia se e frame se memra me nuanom me papa kra na frame me ko ye na chese ye sinkonwa e wo dadias wo sa ensase se kuku asem ya ho. Okay. Eti opanyini woni no me nuanom yo ono papa eye pani. Okay. Na me papa na ye kachiri. Okay. Nti ne ye bobo no a me papa wo faase ne nana o muka. Nti esa akotra asem no so bio eye Christmas Sunday no. Na ensensem kakra bi so esa eka ho asase no nye wenkum bi so wo kira. Okay. Sebe ye betwa ni tie. Na we no ho asem. Die kosi ye ka. Okay. Die ni ye ka na kokoduru ye ne se na menteme ho ase aye adwuma. Ewo ho ayafam. Menu ya no mo se womo empene. Asase no 1. Womo Jeffrey papa ni nsam. 2. Papa ne yire so amani bi. Ye no so ombechi. Asase ye ka ho asem yi. Eye hwan dia. Asase ne die me die me ben me papa abusuafo no. Me hu se eye wo mo mpanifo ni bi. Na wonom dia. Na wo. Ese nya wo papa dia. Me papa nyo neto asase no. Okay. No na ye so adwuma. Ono mom na be ye so adwuma. Yo. Mami mi enko ni se be ye be kotia. Wo nsusu ye mu no ba bia mpempen so ye akoduri. Ya wonom ka se wo magye afiri wo papa nseme no kre. Wo magye. Wo magye na me gudwa ato aso ni nsi po. Me gwa ato a me de na me guso ne se. Ba bia papa na duro no. Amodin ni ho. Ena wasa ye pensionia. Ne pension ni mu no. Adwuma wo ye ya ne sa asase no so adwuma. Yeah. Nti se bosumi so no okoje pension ni mpo a. Na wo de didi no ho dwa kakra ana wo de tonura di obedie no. Na ayedi. Ena 2 me am ye ne ba pani no me so ma anye adwuma kase bia se me wo senate. Nti die twa ni nyina ye se twa e ba behwe me so. Nso me wo nkwala nketo a. Ene nana no mo. Nti na me stresse e be ya enka busua no mo wa papa no. Nanka anya hwi mpo no. Watra asase no so aye adwuma asase no. Nye se be da ho ne kokoo no bai. Nti enka wo mo enche e ma papa ni bi. Yo. Se yo me enche kura papa adwuma na wo ye no. Ebi aye 4 acres. For 2 ye busua ne ya fa ye 2. Ye 2 ne ye di besi ye dan. Eni ne 2 no. Ade eche no wo se ensu ne dia. Se mo wie mo adwuma. Because wa bre. Na ye no ya mo de be ma no. Se wonti bi fa bi enhwe ne yere no a. Na chese ye no so no. Akoye woni ne yere no. Ntemu asem. Nse papa no ai transase no so adua koko obi anim se de ete. Me metie me obi we nchi. Me se adua bi wo asante rapon so. Ya me dabobo ya so me dawuram te saboa. Na ekoba se ya me mfiti ase na no wo ye adwuma no. Ena o ma ne te ase se adwuma na wo ye no kra no. Ebi instruction say na wo ho a. Enkenye program. Okay. Wo de ne wure nyina sha adwuma no. Okay, enti dia wo kan hweba besi dia evangelist ekaye no so. Me mpesa me ma obi akasa bi. Dia enti ma ja meka na sansa wano asem na ye me de. Me de ma ha me nsuro nipa na me ka no kore. Wo aden se no kore de. De wa me sitie no. Wo na so ye hwan wo ba no kore me ka kire wo papa me hutan ko. Me fa ho. Because adwuma ya ye
Debbie ye kai and sagu abua. Obi abebuni de enwa konta. That's why the fact say meje boso mi akatua. I don't allow people to influence me. Obedua. Mecha. Nti meka no kra pa dia de waken aye mede. Na kire se the evangelist so kan na e de kire se papa no kra na wa no ne be kodwa ato de ye tutum se won so wa bre sa. Nti e chaw pa kro no abi ene bia se woni mpanyini kasa yie ma eto asumu a wo manhu mobo se wa bre so enti didi ebi ayeje na ye de fa kakra yi ma se wo bra wa bre no didi ha mi jitum sa ti opanyini wadama wona me di si uso ya ha de asundwe enti ne wa ha me pese upini wachi na ya ma wo ba yi sumpini nachi na imomo panyini dwa ato ide ene ya mi som na me de ato anim se kwani akirefo nkodwene ho na yenhwe se opanyini ne pampanso a waduro no ye betimi aye ho bibi adodo ne ho se de makaso ye ka akire nti ododo ne ho no na ye gya ne kwan bokọ mo akoda din na se nhyehyɛ bi beba ho a eye yenye opanyini no die ne wi a be ka obayin so ho a de ne ho asem for now wadaroma me pa cho mama de na esa ye ma yere ho eye misu ni se matafat papa no baby owo no yesi oyire nya kura ente se wonko a wo ye de oti se obi ni nchen ya ebi kura ana ansensem we kura no ebi ti mama bi a papa no afim ye kasene ma amase se no me no a me ye pani no emunye du sa me da so kura me nteme na kafa se papa no enu kura ni otimi toru mumu anopa bebi san bibia wontimi nka no osi wo no wo hwe wanim sa ebe krachi ni mo ebe dura nwumre no ne bia otimi akasa kakra oye on and off ai ye unsa ade bia ye so ano nkakra ene eba ntimi de panyini na me ne kasa ono na me de asem no se ni so de obeka akire me no pim na chi na mu aye ode beba no afa me hunu de me asem de din chen se ko ba ha na ye oh why say ni teja wona me o kasa me de o kanu me ban se abusia ana abusia no ye nya ye pre say ye no so me ni pani okay enti nya de a mitima ka se bi a me papa me kura me ka kire se we were recording to be a mitima about you say me papa no say manka say ni ma handle ni ya e bedu baby na be say ye nyam ne yamponsa ne nya yeah me kura sebe ukom so a me ni oba mi firi kurumo me nua ni nyina wo de na nso I say na ka wo me na me firi kurumo apa enti me din be da so a chen obi a ebi a wo be enti me de me handle ni we kura na me kan dan me ba me ka just scan kura ni man ka kra ma mi se enya no kura wu ni fie ho until the whole day 24 hours no ebere nu nti no enti ya me ma kan imempesa obejira nkan ni mu atete ne ye me kura okwan a mo fa ato ne me ka sta fa di a mo frɛ no on phone no so me kira se ubusebuta akwose bi a me kura na me ya tse me ni agye ho enti me fa nti etwa ha ebeboa de papa beba ne ye be support enti de ye be ye ese mate waka ne de masom sa ma me ma wonso wakọ achi me do ba mama me nu no wakasa na me mama na di wanim na se anamo bi ho ye betu ayentu watch it but cool it down watch it take it easy anamo bi a wutu bi atobo ho ansa fi se busua de ye monwuram wurudu sa tobo kaka acho se me ya me di dwa to akwa ma Ohemaa pa o ma chew tinya motre te se ya ba ye ha Ohemaa ho ni nti de ye nsha ase afoforo what you say bre ne fa what you say what de mommy fancy ya piwak famina ntene nko me da say mama ncha wetiefo ne wahwefo nyina awie na mekoso akai wo say 3p garlic mixture a free piwak natural health garlic ekroje ne dia ye do ne mfankan jamfen so bian fremu enu timu ahode ni gina ne naso eye ntinim akomam na mogya mu adwuma o hwe me wotie me o yade bi wo ntinim akoma no mogya nim de dra me kamfo de ama sebeboa wo 3p garlic mixture
Eboa na boost immune system ne dia ma enu nti yade entime mmen abrawa fa edupa bi wonya nto bi dia pharmacy shop bi eben wo no borra mu sisi anaje wo de ne abusua ni nyina nchenom na emmoa emmamo apomoden pa ewie ye hwe blood circulation meka blood circulation na ye twese moja edi afusane ewo nipadua nim na ansa na no mame fa doctor number no emma bi a wo hwe me wutie me yade bi tete opesa wankasa fra doctor wo tenene na wo de to nanim na che okwan a wo de fa so de awaye krado o friend sese ye obeje wo so ne number e 0248 92 88 24 senior da ya na meka se muje de afrisane wo nipaduam na yade amfaso kese e wo so pese se wo hwe de wo de ko ye oyam ni yie se de be ye beboa na wuntini ne wo no be ahodo na brebie mu ada ho na moja etimi e de afrisane se de ese na yakoma no ne hwe epompi moja e de ma ye nipadua enu nti da biara da eni moja dodo akoma no e pompe de ama nipadua no akoma ne ye se wi na circulatory system afamframa eni nnuane nnu ahodo nipadua no hia na ede amano de enye no na asone so ede aba abonten enum ti se ka so bi wo poor blood circulation na ye kyerse oni kro no moja entimi ni afusani ye emfane ni paduanim ebasa entwaye na kofa yade ahodo pi ene de abren ebia na moja na bobontoa enum ti na entimi nsane mfantini ne no be ahodo ni ye ni afusane ewo ni paduanim na se woni kro no woni ndi ye ekwan ya wofa so didi no emwa no anajudidi edumienu donko aduane bi ade bebro bi abedi wie ya wache anwato na wada aduane no entimi digest ye na nkampese mojampo etimi ade afusane afani paduane mi ye ebasa entwaye eboa no a na akotwetwenyade ahodo pi ede aba ohwe ho so yie na wagya isa na judidi ameka ho asem no na wo pe edupa eno ane 3p garlic mixture no na wanonom na aboa isa ohaw ne nyina ede afri ni padua ne so na moja etimi ede afisane se de ese ebi a wonso de ye anwa aduane bebre ne srade na bebre na ade ho atoso na da bia wudi kwa oyam bisa ho sensunson so bo ne ben na enya ewo ni padua ne so eda wontininim esisi ntininim ementinim mie ena moja etimi ede fusani ye sede ese abasa emwa wankasa wapomoden ensadenum na usi so dwedwedwe we oba we be ma da bia wanoma sebe woni kro na wafri mu no emfa ne mankwam bie mu ewra ni padua ni mu a etwuntwum wuntini efon wuntini emmentini ni mu mie na moja etimi ede afusane se moja ni afusane ye woni padua mu so a yade ahodo pi enetimi ekotwetwebrew o sha ho so ye no agya nsadenum no na wo pe 3p garlic mixture dupe na wanonom anopanum bi enwumre na wanonom bi na aboa ama moja etimi ede afusane esanse eyi fin ene nkeka wa bi afri wontini ne wono banim ne mu ada ho na moja no etimi afem akoba bia sede ese ebia wadwuma a wo ye no otena seche ana wugina ho che menka seja ye dwuma no wanya dwuma kra be de no wadidi ne mo bia na betena se acha na begina wa che na bre bia be sori na be kofie no na wonan aye tititi na e che se position na wote wo no amwa moja entimi eni afusane amfa bia ye hoye editititi ye abani padua ne so wonya dupai bi na no mo ebeboa eisa how no ede afri wo so eya na edi adanse se garlic no odi aduane kra na odi ahode wo ne yesronko esan ade pi eye no kretrodo aduane mpo de odi asija so anwam edro ye mfankenja enso bia nso emfront ebeboa wo eisa how no nyina ede afri wo so mama nsafa doctor number ne ma ebi a want fa ene ne ntwetwe komo kyer ya de nim e kyer no na omoa wo eye 0248 92 88 24 92 88 24 ebi announce de na koma ya de bia na se wakoma no chimate wa na how bi aba ho enna kofa sensunson so bone no e de abre ni padua no se ne medi kan e kan ye no akoma no enna ehwa pompi moja e de ama ni padua nti se ya de bi wom ana how bi wom e be de mpo na se adwuma wei etimi edidi aboa wo unya 3p garlic mixture dui na no mo eboa eisa akoma ya de no e de afri wo so enu ntimi so pharmacy shop bi e ben wo no bowra mu sisi agye wo de enu abusuafo ni nyina nche no na emwa emamu apomoden pa ena moja eni afusane nti edemro ye abawo so honam nyina ye oboho nhwade bia waye nanso da bia honam eye omre unya dupai bi na no me be isa o haw ni nyina
e de afi so wonam ne won nsem ta ye nwunwunu hu ade bi e hawo enkwa wo mu ye de be ntina wonam ne won nsem aye nwunwunu sa e kire se ye moja na entimi ne afusane emfa wo ni padua nim ye na akofa sansunsu asobone no e de abrew onya dupa bi e de ye wadamfo na ofrase no no mo e beboa ayisa hawo nyina e de afi wo so e de tititi ya be ni padua no so wo honma oni padua na kwa ne baabi na ye wudududu ye ba wa wonte ye ti wa wonte mesre wo pe 3p garlic mixture du pe achi kwanye na emwa enyi sa hawo no emfri wo so o shade a wo hunu ne papa wani si yo wisiwisi ena moja no a eni afusane ye e wo ni padua nim eja general body pains o honam ni na ye wo ya wa poso no wa poso ya wa wote no ano eden sa honam ya na bre ye nso bu we kra de nkrofo de aba dendenden sasabro wontimi mpompie na wakoye adwuma na me ya na wote ninti edro we ni edro bejew efri sa ohaw ni mu ose me bre ahome ho ohome a wote so pa na sa adwuma kakra bi na wo yesisi a na wa bre entna ho e ma ne nkofa pressure ya de no emrel eye 3p garlic mixture no na no no mu ebeboa eyi sa ohaw we nyina e de efri so obanum ena bema enum entena nkasa ye manko adru ana ye mema nko adru sene wapomdin na so tie bia nso utimi enum adru bi nemum shade bi nsuma me ukosa ukoto ye adru no a ewotuam ehwewa ebo garlic eda ho ye kokko ena ne ti no eye kokko pharmacy shop bia be kono hwese ye noa ansa na wasom wadwen ye wontanta ebibidra na brofudro bi ne de wato so wo ye dan num we ka ho ema ne haw so edro ne kofie wonum we 15 minutes edukro na wono num ka ho enkofo haw emre wapomode all mu pharmaceutical shops ne herbal shops nyina boremu a utiminya 3p garlic mixture du baby eto ni dodro mu na wo pe no Accra Okanshi Fawanichre Kingswalk Kofi Sam Enna Angel Herbal Ashaman Obeko Wedema Pharmacy Tema Community 5 a Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ND Edmushe Umase Kolinak Herbal Dani Herbal na Kriske Bema Obi Ho Albert Sam Herbal Takra DAA Mensa Gofredia Gabson Pharmacy Wammuniawe Enterprise and Cathedral no ND Edmushe UDS Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal Eben Electromatino Emiaye Way any biaya ye to endro bia bo remu a utiminya edupa bi na ne abusuani nyina ekoche no hyane so entne fie nyare ansa na wanu medre esanse boosting immune system no enu ti yare o onyare o obetimi anom 3p garlic mixture no ebi me sorry so dia doctor number na me body atwato ofa number no na ofra emfere sene yade na tie bia cheme finity so kosi ne nan ase e chere doctor wa ye krado so obetie na waboa edro ni ntimi nsa onhyew na mo obeche okwan a odi yade no efa so number ni 0248 92 aya 3p garlic mixture edupano eno no ebeba mo deru so pa se wona bedu ke na de o se da wo de etra wona bo mo deru bat edru no de me ma be num me nkare na no am num to aba ko se de si bo ame why am I ti bachelor 3p garlic mixture ko pebi na emo bubo bi na bibia ebeko fine baby edru ye twa ho na ye nyen ka to kaka e koba dia ka ni nyina ye de beso so am ye twa ho abasia oh yeah come on Nhyira 104.5 Emwadi ko yenko abuso edwatonde ade aka no edwatonde no na chese ye de egugu akwam na ye ka jagum ententem de ama wadaroma ote wodi ana dwama so wate onan e de esi wona ama onsa aka wodi ma me kan fo bi go drink kan fama na me kan cho se no na sese e di twa enu mo baabi akromo ye hye na awie bone ya pampam nwi etutui e bi go drink no na ohia bi se obenu no mbie na di nkenya ba oni padua mu bi go no Efrichilium Industrial Company Limited aso ye wonom na ma veneral mineral water isio anu mo bie any rush energy drink enso se enu no mo bie be de bi go na me kan fo di ama bi go drink no o yi ase wife say family gathering social gathering baby a obia no bi go ebetimi dia kegina mu e wo pa ye be ma e hono mu aye de flavors ye wo cola ye orange or pineapple apple cocktail so e wo mu a chese se de open bia no benya so eno de bi go enkan tete na ka beto na ehemu dun se se ne yatrem ehemu aduo no eno ti shop bia be wo bia no no ato bi go drink na wano no mu bi na bia aye fine e de amount last about center share na do sabre say edro ni nyina me kanfo bia ma be ma oba obia hia bi se obeno no bie
Lawson about Mr. Adoni Yadra, as some of them we are say high blood pressure, diabetes, stroke, lower cholesterol, typhoid fever, Nina, Adrono, Ebetuasia, the amount, Sasa Lawson, okay, Mr. Adrono, and then we are there, so gonorrhea, syphilis, white candidiasis, genital herpes, and canin sansa, Joa, if you are also, Adronin in ABCC, Finipedium, the amount, and Mamma no more DNA, a Lawson delayman capsules, a draw, Chess a Bama won't to me where you want Pepsi anymore, premature ejaculation, do somehow netted to cancer, Yadiano, Adrono, Ebetuasia, a Lawson delayman capsules, a draw, and Remy as a funny trim, or herbal shop, pharmacy shall be a bell, Benjamin to Kumase, open the support of. And I, who is it? Why you fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson layman capsules. A mouse is no go to your my yedding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, Lawson Locke, Mister. Lawson layman capsule. What you pay more and allow. Lawson Locke, Mister. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men if you do what they cronkwan and a low care mixture so a painful and my woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I, who is it? Why you fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson layman capsules. A mouse is no go to your my yedding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, Lawson Locke, Mister. Lawson layman capsule. What you pay more and allow. Lawson Locke, Mister. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men if you do what they cronkwan and a low care mixture so a painful and my woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I, who is it? Why you fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson layman capsules. A mouse is no go to your my yedding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, Lawson Locke, Mister. Lawson layman capsule. What you pay more and allow. Lawson Locke, Mister. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men if you do what they cronkwan and a low care mixture so a painful and my woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to muse a ye. And I, who is it? Why you fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lawson layman capsules. A mouse is no go to your my yedding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, Lawson Locke, Mister. Lawson layman capsule. What you pay more and allow. Lawson Locke, Mister. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men if you do what they cronkwan and a low care mixture so a painful and my woman no for anyone I want if
835-818283 03220-835-818283 Kumasi for ye die nie Mr. Obraso ntentem ne yanko hello Omsai se obi ani ahoma ne ho Mr. Momohwe mame na yanko 03220-835-818283 hello wait mabi Medafo udi baby afrefi Okay, Pacho Yentio. It was a part of your family, Ghana mine. That's the America. I can only one month home. I can only have a year. You are about an hour, no. Not going to have any. Which are pulling out with today. No one told me you look where no one about Kumano. Yes, I'm so. Mamma Brewer, Puno. No one saw a kind of Quran. Into a kind of current annual. Oh, yes, I would have one. We have no money. Okay, yeah, that's it. Hello, Madam Mamosha, Mama. Hello. Hello, this is Ohemaa Benewaa. Good afternoon. Good afternoon, made of woody, baby of Refi. Ajua. Okay, Ajua Yankwa. And your case, you be an Abbey. As I said, I'm so cocoa, no ammonia. I have been for the moon and I am what did. Oh, Nippon was black, cocoa, a food my hazel. But that's not an address. I go to Tama. Yet to do. My friend, I'm one in the so when I did one can over there, it was now for. One shall not for you to you at and me. Move between our year and Peter Jeffries in a day with it. One shall I'm in a bread so dear no year and move for the Chapman, a brave warrior. One share, mamma. Okay. All right, the answer that's hello. Oh, my. Yeah, Joffa. Oh, me, my sumo could no tank. Okay. Oh, me, mamma, man, will be your phone, Yamonia Juma. The American to Media Moody, you know, and so you papa. Nigeria, I mean, Jamie Campo Bluffing. Oh, me, Sabi, Uncle Suni, and Naku quiet, and I could think Kukuya. Oh, me, can we all chance of you say, what bread into what Tibia into one fun in Sapine Koda. Said, yeah, papa, you will chat with Becca Sai. Yes, sir, I will share for a woman, we shall say, and a year, and I'm going to so do ma. Said the warrior and win a woman, and a papa in any bread. Into more Sherman and Brennan and your quo. Into a throw, the mamma can say, yeah. One more fine Chenoon tripping up upon. Say your mamma to be near the idea. Say your mamma and what bread, one idea. Yeah. If you can come on the mamma and what did you want? Yes, someone from Manotea. I should be at the back. That's what me. Okay, hello? Hello? Metaphor, Ohemaa Benewaa, yay. Says I want graduate referee, me, my man, I come a dog for Becca, can I make a panny a quay and young quay? Oh, not that the NBA, Market, Mamma, Big Mamma, and Ganjawa. Who bottom the battery? What's it? I want to buy my Sija phone and a bass and I'm what it is. Yeah. So I should have told me at the end of my brother, I didn't tell me about practice where I would say. I would say, jump of coffee off about making a charity. I am my brother, I'm more young and more clean. Yeah, mammy, I found baby, no. Send him prejudice my idea. Now, Coco, you know, my brother, Yammy 2 pound and Tisabi, and no man be make cook a can. I my child has so done on it here. Yeah, but she be well, the ending car for Papa, and let it be our phone. It is all the Coco I forget, betting everything. The best of Luciano. Who said that boy was assassin. Omiyana bro, because the dad boy, I mean, the mouth hero, no, the machine. No one can mention them for Sugar Maria Idiano. I don't give them on fine check. Now, my man can be so on Umbrella or no penably, and one in the yagane. Ah, many I saw so a baluajo. The I said, find your contact, John. No, quit. Now, I also sound so unfair. I hope I may say, just say, hey, who is your best? You are
Okay, I'm saying no me and Sabona when we were doing TV and I say you know edi enkra no and then so ya baba somo sompa echina ya besa bani ya baba somo biem comment no ya mpese be kan wo TV nanso said your phone na ye no sa na ye erade na abuo ni dua yakopon na epra ne ho asai ene ho na freeze no oye no hwe enye ye tam bia nso TV so the pese egu mani mu ase but enye hwe midin e di Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje so wo dada bi ho anu atam na dia bremi after all o say oh dada bia na ja oh iPhone 25 mu ho baby no na de o dia ba meje no sa ati ase meto me bo akenkan comment ni nyina ma me fa course mi no na fe run up na yenko so obi gina so a oh nyankopon be kan obi akoma oh aha de obeti mi kwa to ama me hello oh bacho good evening yes darling would you baby afrefi bacho me sleep takwa Steve. Okay, Steve, yanko. Oh wow. Program no, I am program no more manager. The American say already the Abbey Yakes say Abusian force a Abusian Sassy. Na international ya man kawoshi man wan swan to bibia ya enu matima koyi sa de no mu yehwe ni ye wo Ghana hapa enu na obu wa wonsuru nyame a o se ho se na me se de me keme bo a obu wa wonsuru nyame o ba so ho na ho no na ti no no ni die de atase di e se mu sa de no ayana obi di se bi di ba sa na mu no mo nkasa pa yedi bia yeme wo den kira sai papa na wan o me a wan hweme no me ma ble ma ono ba bia wadan ma hu sen ko yie yago poto me sem o mre bi atwam 2016 bi ba 18 mu ho na ko si tu so no ama ma sa se ni fie na sa se o twitwa ma ne ma do man mo ni ade na so kwa me ahidi o su be si udie mi si ye nam so me ya mo watakwa anti ne wo so ye de mo ndam odamu na fu o papa no wu ya abusu ni nua no mo se omo omo asase nti omo ba yi asase papa no so ti wada da nyina no obi a meka no fie oda obi anti da se asase no ye omo papa ne to manua no so ena mse be mpede ma mpede na ma mo andam no onu kokwa wo ye ya wodi ma me ya kan ngulam awanti ma nya me to aso me ye no me aso desi ma nyini mintimi nko ho biye mu na me de ma obi so wo hwe ma me no wodi akora sha ase so wo hwe ma me ya sa me ma na da no mu dia so ya asase no afi the last meet from back against ne na ba me na me ko hwe me papa sister sanse du onu mu na sisi ya na se wo nya abotra anhwe de ya obedi boni enti the mechanic say enya bedroom anima ense de si akora tiefo no bi a kire na dwene tie damase si bibi ba osumunya abotre ewo ho damase ability ya girls abusua bi sei ne nia watro ne mentimi nka omo moa ma wo yi o ensuafo ni sha se ba pe omo ba se abusua de ya ba baje Pisolo also Ohemaa me cheche pa piaga osi me show free achim asafo yebo Simon no se Ghana fo nti ase abusua asase abusua dia enya yere ne mabia dia ukọ ho aweye yaya osi madam ne wo kan de no kro na nso hwese de wusi ka sunsumu asem no eyie na no sapon osi Omo ya salvation army for na banana pacho minim. Pato laundry services was me makweshe Germany. Ada ze me hwam free Germany den. Sika branch yes way obi abusua de. Obi abusua de na okay ye ntwa so.
Isaac Akromo so me hwe mo live obaya ose ohwe Mama Don inside London. Elizabeth Kellis was see yade na bia na stroke ma me nyaboche. Princess Frederica was me chiachi am provide boatin so saa. Martin Tachi onu so ochia ye pa any prince ose asase na abusua dia na emu kokko ne de e oba ne de nti omonya nhyehyeye na oba no fa ne kokko na abusua no fa o masase onu so ne de ya wode ba ye no me ko ABA 1 minute efutu 1 minute ni enko wa kire wa dwen wie obia se oba na bre en kure na edu me bia eye kasa okay how you approach to the sense what's that you want to me an kwa nka me mpene en kure on say hunu masem na chi nti ba papa yi ba yi sidia afiase mo de ba me kwa me ra wo afro wiase na ye de kwa hin muna nana no no mawuko enti ye kasa besi ni nipa na kasa no ba wo ma ware me fa ya sa se no afuo na sa machi emu that's it. Oh, honey, 1 minute now. Naima, Naima, the ambassador may catch it you for one say. Assembly ABC Dano. Ye did the two on the train, the BCB. Turn running him said, let's go never. That's all. Naima, say, wouldn't Abusiania, you was a sican. Abusiano soon. And you mean an Sabi, Omukoye. Sabi mpanimfo anim nyo mu nyina so na yakwasia na nyo mu nyina na ejimefo anyansafo nti asem na wo ato wo na wo ne abusua na kan kwanya obefa so ne abusua na kasa no e mabusua no ebiti wa otumi ka se ade no ye de ade nanso mu me hwe de yi sa otima se na wo na wo ba wari o e ma nti ase o the mama who were for the beginning, from the beginning of the marriage, who say, Papa no japade, and Tessa yet for the pet, and then when young pet, and a year a hammer, a buyer 35, Papa 70, I don't know my any breath was. I don't know my any breath, and Japade. Oh, time I can't mean now. Papa, the whole now that's on your day. Or say Obebu body a room. Once you papa nato atua, is over prayer party. When we know community, I don't quite be bad. What am I say? What check up? Let go to the day in Amamo. Every year, I'm going to attack ratchet and don't make us. Back in the Cassia de Bro Pipiala. Na memwati asese ye prone da so ye de eda ho na dance ne ba na eba etise wuntimi mowura ho tumrika ne bowura ho ne beji wa dance tumrika ne bowura ho ne beji wa dance because enenu brane hamane enkohine ne abra no adance ye de ewom se de davi amaka no ene ye di enuro ma wankasa enua ma wankasa wano anom ne se obi akwa no ade afamfidiem di abra wanom differences bebre ye de ewom se bane se wa wo kono anom a enua ni nuro bia hodin bia ewo nua ni bia wonsa be den ebeka ni nyina ne ye de kofi famfidiem di abra no eso ante ne de side effect insunsu aso foforo sa ye de ebre no ene na ama ABA Herbal Clinic yako fatete atempon ne de aba yako fatete atempon no medi no brane hama mabo awura kwaye bretum de kwaye bretum abafie se bra na beji bi ne kono anom bra beji bi ko Fred anaye de edi na twani aponyankopon on farms na yaresa ne fa hodie nya de enya wodia ABA Herbal ene ye boye din yie pa na ye di ho ye de adanse enso enti baby biala wo a wutie me baby biala wo a woteme nka tumrika nebra na twedi ampo nyankopon on farms na yaresa ne fa hodie nya den enya wodia enya ngwanwa se West Africa aboya baso eye afi 2025 eco 2026 eye best herbal eye treatment center of the year APA Herbal Clinic and ye de my next week ye the plug ne citation beba ama mosmo ye de mohum APA Herbal yade ameye ho adwuma edoso yie pa na enam se mawedel wo ani ehwemu ntin ye bomidi ane ye de ani na tato ne nyina ne se wie ye bremu menam de bibidro etu ani flash e wa abra menye wo fresh men se wa hweniwa men fedro so nye de enwu wani ne so mem wadro na
ma da kofre aduane adi koko na abedi a wudi bi agum enkwan ya wudi bi ede agum aduro ni fantinima famojam ebetrenima beye moja pepetrenima kumtrenim kro na abeni no so ba woro so ama ani na ede ate edise wani no so yo wisi eyo kantan eyo kusu eyo kabisi eyo sede ententan wo so no anopa wi anwumre wani no so yo fita sede ebo asie na tumrika na ni APA Herbal Clinic enya enkitahodie na senenso se maso ye menye operation wo ho mensa hweniwa memfa do so de enwu wani ne so memwaduro na ma da kofre aduane ede adi koko a wudi bi agum enkwan a wudi bi ede agum aduro na be fantirima famojam abebetirima beye moja pepetirima kumtrenim kro na abeni so ba woro so ma ani na ede atia ekwa enyem emepim ebabi biala wo a wotime nka babi biala wo a wutie me se ye ani ha wonko ade atumrika na ni APA Herbal Clinic enyan kitahode sano se ye wo kwada so edwinase market na chi hwa ene ye wo kwada so edwinase market na chi hwa ene ye wo na doma hinkro ena so ekese ne wo ye wo brenadjom apia ku bi coast na chire ope ene ye wo je number no oso betimi afre na de wo nti ase ne wa yede wabisa fa number ne ma wo ma me papa wo yonko unua bi no no so mfre no ntu na mo no onye de omra number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and 0502 81 21 61 0502 81 21 61 APA Herbal your numbers no usu betimi afre na de wonti ase no wa dey wabisa numbers ni nyina eye WhatsApp enti wo ye audio maya na o ma ye messenger ye be ma won saka umu aye ebia utie me woni no eye ete na asiso da bia me ka me se ete ne omu ahodo mienu ye wodi epie aninim ne wodi epie anine so wako hospital doctor say eye ete na epie waninim ewo akiri wo ye ho hwenye de enye bomode na bla APA Herbal sa oba masue na mehwehwe mu ma mehunu se eye ete na apie waninim a memu adura ma da kofre aduane adia eba beyi ete no apie anine so na ne afiri so ama ani na yede ate ekwa emabiem sa so na wo so utie me ete no esi wanine so ene wani batuntum ye hu na mama ifita na age wanine so yede afa minyo wo pressing memu adura ma da kofre aduane adia ebe na ne ete no afiri anine so a ekwa enyede emabiem ebia wantime nkantem wanini yakwa no operation ya na yade na sayede ababiem da bia meka me se yade no eye ni yade so nye ni yade eye tirim yade panimfo se anibo a ekotirim eti wanini bonkum ka enkyene ni fa so yede aka na yade no wotirim se wanya adwebe ye tirim odwuma bibie no wa be na be de ebe yade no wotirim wo se wanya adwebe ye tirim yede adwuma eno na APA Herbal makeka nubrane hama enkohine ni abena bom aye na dusam se beje ko Fred anede edi da bia meka me se kania said se fin ana esumbema ye pepem na nyede ye pepa hom kania said no se fin ana esumbem na ade bo so na bepa said ne ho a still so efina na esum na yede ewum ba wo de ade bo so na bepa said ne insider wo so da bia meka se ehre na eblight biem se da bia meka se trene se yen so kania fan simpase ana kodo ase ne tika ne adua so na ahre ama obia no ne pedia ne kania ani eti Matthew sentra se ma wani tenu ye se pedia ne nyamfa so bia ne de enfri so wo wuntina trading po nyakopo de APA Herbal Clinic efri bon abepia santimemu na wona me so eti wefri wani fra yade eti se wutie me no wani ne yakoye no operation yade na sa ba biem a usutum ne kana de ebra wodie no eye glaucoma da bia meka me se glaucoma na kanfo frɛ ne hintefraye yade a ehinta esie nipa dakro pena abese wani na yede edi ama na glaucoma ma bebre na akadem bebre na ntimi nya bibia bebre na abama bu ni nyina ne se akwasi broni se ano nyede eni aduro APA Herbal memoanya ho ntiase se nipadua no eye moja ni nsuo na edi afusanen ni nyina beko ba entini mu na enam eti pressure ba entini so na achimate bi ba entini ni mu a ewo se wunya aduro betimi aye entini mu yede aduma me kire wo se doctors na ma yenya nkyeremu se eye entini na da yetirim na sa entini na me yene ni ya adwene nya nkitahodie sa entini no pressure eba so a
ene kofa sa ye de glaucoma ne ye de edeba na na se entini de tene muntimi nhuru ani ne so na wuntimi nsoso ma ne nkotire ne mkoye mu adwuma eno na ABA heba makika no brane hama enkohine ni abena bom aye na dusam se beje ko fredi ane ne di koko afa bigum enkonya afa bigum eduro ni mfantiri mu mfa mogem emra tire ni meye mu adwuma bepa tire ni mkum tire ni mkro na emra ni nsoma horo soma enye de entia ekwa enye de emabie bibia wa wotime nka ewo na wutiri pai wuti fatimi dwa wo na ekọ ewo na aba tieni na tieni ye pa ewo mu anu waso ye hu ase de ensuo ejina mu no wapampam tutu afi kro timi fan tu tim no ayede wonunum tumrika na ni APA Herbal Clinic enyan kitawodie na twedi apo nyankopon onfam sna yaresa ne fa hodie nya de enya odia ekọ enkonsa ma number no eye 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and avodan eye 0502 81 21 61 0502 81 2161 APA haba me numbers no osu betimi afrena de wonti ase no ayede wabisa tie ma me ebia wo de ne ye pressure diabetes ene how hypertension ankasa ene how wo yafunu ene ye wo ya oto ase na etwum wo sisi ene ye wo ya stroke ene aka wato sa ya de we nyina bonus ewa so ewa oba be fa ni free ekwa enye de emabiem bibiala wo a wo timi nka bibiala wo a wo tie me tumirika nefo ani kire kwada so edwinase market neti wa eho ena mewo wo pampa so wo sofolai wo G runabout wo bantima wo de fo agrekens maka se wo fo agrekens maka na ka kire mate ne se wo besi wo dwinase ba bia ni frafo ni school ne yede ewo no obia de obeba omunya si wa busa se upe APA obia ebe kire sa so na mo amufili oboase ene potemu no udru santase runabout eye gowa filling station wa Texas wo wa ebe edwinase ana Star Johnson wo de for taxi no na wo se uko APA heba market net wo omo de obeyede ebeba eye sa okogwo map ne so na obo APA heba clinica me se map no do ba si asoye ho straight je number no wa bra me sorry so na fa se otim se ye adwuma free duada ekope memenda kwasi ada nko na enye de ye nya adwuma number eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and avodan eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ebie heba ye number no frene tu na mo na bra na onyame nsanye ti asenya dai enso oje ebie heba waje so se onyame nsaye dai. Okay. For and Udi wa would die. You will show happy birthday. Way a Queen Anaya and your birthday, Lady Gold White and Papa Dr. Ahmed. You will show happy birthday. Yankupon show. Now when you can see a pa. Sounds na women's wave empowerment. Already adomoa jumedi chenche bi baso Kumase Ghana babia efrichine kwa beto ye boase de hu nkomo yie the threshold with women's wave empowerment niam menza ne aka bom birthday shem bi ye la officially ye la njo your body amenyi hu mfri mu na fein so ye akanyom tofo ne asofo nyina bom na obrejumadie ne yapejade yakọ the next level enu nti brepam no ye beka ho asem nemum the threshold with women's wave empowerment ye bedi hu nkomo ye the date ne venue nyina betudwa na fe wo so aboa wo ho na waba ne ye di djumadie na abom fefe femidi de Ohemaa Benewaa adwatonde no bi wo ho ti ye ntimfiri na yenko abusia adwatonde de aka no na ye ti e de afiri mu ente